Yesu Keriso. O le wata tino mai peteo. Le manuia o le iloa, le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a o awina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le mone. O le teneo, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le natangata, e le ai fo. Na te e atu tangata i utaia, ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia i loa le lei, lo lātou mesia na walo ia. O le tātou i loa le lei o le tua, tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le to e pū lea le whewhe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le etalia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. Ma manisua, e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In sport, the Tactics are determined to limit their turnover troubles in their battle to finish top of netball's ANZ Premiership. The second-place side host the Magic in Christchurch tonight, off the back of an upset loss to the Pulse in Wellington, where they conceded 20 general play turnovers. Coach Donna Wilkins explains how they'll fix the issue. Look after the ball and not play into their hands, keep to our game plan. We did go away from that because we were getting flustered. So, instead of it just being one error, there were 3 in a row sort of thing. So just fine-tuning and just coming back to what we know we're good at. Kevin Durant's move from Phoenix to join Steven Adams at the Houston Rockets will be a record-breaking trade in basketball's NBA. First announced last month, the trade's been confirmed to involve 7 teams. The previous record was 6 teams, set last year when Klay Thompson joined the Dallas Mavericks. Durant's move includes 13 players and several future draft picks being exchanged. That's sport. I'm Nina Burton. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofa ero tātou watunu o le nei fo ia so fau ma le nei vai so fau ma tātou mafuta. Ia usi mai al whaafonga ngā ruenga a mata. Tala tau longo mai lo tātou watunu. O le ua whaailoa se whina ngalo le te tai. O le vaenga wha ubufai e pui a ia te tau tangata i le whailo inga masani matu stala. Ma wha leo ai o na pupolenga i le saunga le mua le soi fua tangata. E whai malanga i le vā umotu o polu masamai. Pe a tau nui a September le vā fau o fau sanga. O le tu ainga o le catamaran. Le ma whai o na avei pasese mata vale. O se fau sanga i le tutu sama vā lo wha o ngai le te minei. Ma o le wha vai leo pupolenga o le sunga tu i la epa. Lupe soli aisa i lele maria le ngoi. E mauna lo te lele va. E fa puloula ele galula le moko ngale lo. Ele lana o Japai. Po iai, po insua le Lloyds. Insurance. Le vaenga le ula tu insua meto. Meka, e masa meto va. Ele insuinga ele Lloyds. Yes, if I dangerous. Na leo Christina. What insua ele Lloyds? Awa aoki avo. A ngoko le vale. A moriel malo
il fia lau il periodo cara o ieri kupe oro e kongi oro makai ai leo kawo na kongi oro makai leo la tunu nei fatau ele a fainga loka alo mo meo ole a foio ole fai ole malai ale ele a ai tele kalo yo la tata o e ki ko fol menga o ka alo yo la ma se la fa fon mai palmia e ki le uno finere nella ki le uno lauri o wa le la ko maro ma o le wa va ku le ma ko kala la me fa ko pena o fa me va fa se va e più va le magro non fa coppe la buona fa allora mi vuoi non mai coppe ora è coppe allora poi al campo mi va e ora accia lo mi va io nella co me pio fai la me vuoi una O atunga lunga ma polenga le te tai o le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata, le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi. Ua tali i ai le na tūsia le ata o lea fausanga o waa, o ia le o Dr. Stewart, o le teitei whono fo i o le company, o le Sea Transport Pty Limited. Ua whairoa i lea tangata i eiono to mai wha apitoa, i le i tu ainga o fausanga o waa lau pasese mauta, i sona fina ngalo le newspaper le Sunday Samoan, i se ma le sa o mau o wha vai ai, le fina ngalo tu i la epa. O ia wha lia o le waa le a wha o ngai Samoa, wa iai uma vaenga mō le saunga le mū. Ma ua fausia fo i e whetaui ma malanga i o ngā sami, o lo whewa iai vaala upasese mauta i Samoa, i le vāle o muri whanua ma sāle lolonga. O se teimi mua le a wha o ngā ai, i lo tātou mutunu u lea i tu a inga o fausanga fau o vaala upasese mauta o le sami, o lona tau, e luas futolu miliona tā la. Ma ua whairo ai e le minsta tausi, o le wha laptonga o vaa Samoa, e leo sena no ngā tupe ua whaatau mai ei lea wafou. Ai o tupe ia le pūlenga o wafu mataulanga, ua teu whawhai ngā ruenga i le whalaptonga o waa, e ala e wha o ngā lea e whaatau mai ai le wafou. Ai po le kau se mai ia ko ingai i langa whaafo e lenga mai le tau pipi lenga au mai, koe ma kore whaanga. Le ka se le masinga e koe whakau e se le whekau i ma le vai ngu i le anga i se vai. O le paalingi e mako ke whesiri i insingi a whauwa. Ma ave ia mo meo whamakalanga i vai ngu fua ngalu me wapenga. O le valea, o le vao le whaalua i o ngā sami Australia. E la i kia kwa ko ngalu le whalua i le valea mai o le ala vokau o ke whasa o a kunga le saunga fo ele ke ka i le kuangai. O le varingi, i ngā whaua ko whafonga i eima whaikau newspaper, ngā wakari me kampangi wa. O le vaa e saunga le mō le lea le vaa lea i le anga isa wa i le vao sa wa i ma muri whangoa. Ma o le vaa voringi o le whaapea mai o le loan le lusu kolu ke si whamiri onga le ngā whaakau ai. Ang tanga vai mai whafonga le tunu o le vaa lea. E cash lava e pūlenga wafu mtaulanga po le Samoa Port Authority. O le lako kupenga o le lako savings nga iai. Le lawa invest nga i le kako kampangi va. O whainga ngā reo o mai lako whainga malo whai ei i a kako makanga ruanga kuma o kingei. Le whainga whai ngā wai kaimi e fionga foi akule epa e fa pisingisi le running o kako esoisia e o le kulanga nga ia e le se long fa kingoa e fa ka wele vale o le kupe ke u le kako wafum kaulanga pulenga wafum kaulanga le u ave fa ka wele va e invest la i ko kako shipping company E le fa pe au mai e suia i le foto Samoa le i le no ngā tupe le Utah. Se mwhaina wha manino mai le tūlanga lea. Ia saul ngā paula ngā o le kako vaale a mai e sui e le fotu o le vaala le ngā. Ngā loan le
e le kako kampangiva a Samoa. Ia se vaenga kupe mai le Utos, ia ke mankua foi o tanga vaia. O le Utos o le si foi makanga ruenga kuma o ken malo. Le la mai nga mai se vaenga kupe fala vai le kupe le kako kampangiva. Le la au mai kako va le ka u me ka sangfo. Le tō whaolo fiti a fua ai o le minister le balo tausi, mo le whaalaptonga wa a Samoa, whapele pūlenga o wafu matau langa. Mo le silafia, o le waala upase se fau o whaingo o le MV Lady Naomi Lua, e mawhai ona avei pase se 5 selau, mata vale e 5 sefulu. I le whaamutai o le whaamatu watu o vai ngā tupe le poloketi miliona, I le atina e manuia o nuu mafio ango I tu malo palo te 5 sefulutasio le tunu. O le ua whaeilo lau tele le vaenga o whengai ma lea poloketi le malo, I le mtanga ruenga o tina mtama tai, a tina e o fio anga maanga fiso tai. Ua tolu miliona lua se la wafeta la le vaenga tupe ua maua, e le tu malo I to tonu o le whātau sanga, talu na whaanga solo lea tau mawhainga o le atina e o Samoa. O le miliona lona tolu lea ua whaamuta whaafua se I ai tufanga o vaenga tupe, ina ua toe fo I le atunu ua whaiala na palo ta tele, ina ua te ena ai le talo le tupe le malo I le masino me, ma ua whaelo ai le ofisa sili lango lango, o le mtanga ruenga o lo I ai le vai o le poloketi, le tō wha unasa viane, ua fast food valu I tu malo wha palota ua mai a sainia mrianga, mo vaenga tupe o le miliona lona tonu. E le to e po mala e tu langa o I tatou atunu, tatou tu la lata tu le whainga palota, po le whainga whiliwhilinga le atunu. Ia o le tata longo fo ia le mtanga luenga, ia e le asa lava le whaiva ma se mau tu langa leo whangaina o tatou vaenga tupe. Al matou tu alalo, tatou komiti o le whon whawai, ia o atou a fionga o lo iai le tu langa le malu pui o tatou vaenga tupe. Ia ono le tatou komiti o whon whawai, o le tūtino leo le tātou tūmalo, e o lo le stala alo ia faltula fono I lalo le tātou mtanga luenga le msio, ina ia mawhai o na malu puipuia ia tātou vaenga tupe nei, ia o le mawhai fo ia sto tasi o na tau pule le fuafua ina por whanga ino vaenga tupe. Ia ai o le manato le tātou mtanga luenga, o lo o iaita iala, e tatau o le na fili whaatasi te fono mal komiti, I poloketi o le whaatino ina, e mese poloketi o pasia ina. Ia o na tu awa tu le ntai le au whainga luenga al whon whawai. Ia o la tu te whaatino ina le procurement, ia mawaenga uma, ia mawhama popo reports, tu ina maile tono tātou mtanga luenga. O ni rita le vau se to lua na molia le solitu la fono le whao o manu atu ngā. Na mafua ai o na whano le soi fua o seisi tau le o le nu o sāti toa. O le isi na whaasare le iwa masina le wharipuipui se whaai unga, a le whaamasinonga maua lunga na mua fonga ina. A o le isi ua whaasare le sifuru iwa masina, I le whaasalanga na fonga ina le masina o meo le tausanga nei, a e whato a whaelo lau tele mai le upenga ta whaailangi, le o lo mauai whaai unga o whaamasinonga atunu o le Pasifika. O le ese senga o masina o ia whaasalanga I le wharipuipui, ua maua isu e suenga le whaamasinonga maua lunga, e iai le sasi ma o le whaasalanga sa te tau na tuli o le ali o to tasi wili e se fulu 5 masina ai na o le iwa o lo tuli le teip nei. O ane tone la nouta po o la notai la nouta e se fulu iwa masina lo na whaasalanga. O le na maliu le whao manu atu ngā o pita wheloa inga tolus fulu lua tau sanga le matua o sa toa. O le onga o manu o ilo na ulu na mafua o na maliu. Na mafua le sori tu la fono e peo na whaeloa le whaeunga ona o le na maliu na whao 5 le tua fino I la ua wanofo sana nei I le whane pui. A o lata ina mai ai tālonga la iti le Pasifika I le vai aso nei leo lo whanga solo I le atunu o Palau e peo na tausini o ai Samoa maisi atunu e luas futolu le Pasifika. Wa whaeloa I li poti la tamai le sao whaia I nei o Samoa I le tūlanga lua I le au whainga o pine aura o bia maua e luas fulfitu. Tūlanga mua le au ta alo le atunu o Tahiti, e 5 fultolu aulo ai wa se lau male tolu, le au whainga o pine le atunu o walatu maua. O Samoa le tūlanga lua e 5 fulu iwa le tu whaata singa o na pine, 2 fulfitu aulo, se fulu tolu pine siliva, ma le se fulu iwa pine apa me mea. Le au whainga 5 fulu iwa pine le au masi alo tātu watunu o wausia,
o silia ma le numela e fast fruiva na fola, e le pelestene o tālonga le atunuu e manu malo ai Samoa ia tālonga. O le afo ia whainga o tātou pine, wa pito tele ai pine na manu malo ai le tātou au si ua me mafa, e lua sifuru ma le valu. O tālonga la inti le Pasifika na whaia le ai o Saipani, i le atunu o le atu Mariana i mātū, i le tausanga e lua, sa tūlanga valu Samoa i le au whainga, e lua sifurutasi o ana pine, e au fiai pine auro e valu, 5 siliva, ma pine apa me mea e valu. O le asaludo le vae so neu wha moe tāpuni ai tālonga la inti le Pasifika, o lo tali malo ai palau, i le nei tausanga. Ai le 5 sifuru o pine na ua manu malo ai le au masia Samoa, talu maile aso Samoa mua, o le nei masino i ulai. O le fuafuanga sa iei le malo, e tu ina atu tau i tupe mo li ma tama i tai umo le atunu e manu malo i pine a mata ia ta longa whaavau malo. Pei tai o le te ena o le talo le tupe le pāle mene ia me, lea na iei ai se vai ngā tupe mo ia taui, o le tau nu ai lea fuafuanga. O tala a mata ia o le nei vai o so fau, so i tu. Limoi tu. Ea, ole na ua mawhaio na whaafonga le tātua tinu le whapoponga le tue whaasala lawino a tātua tala mai Samoa. Sau nia mawhonga i nātua le Suyo Radio Samoa lo ngalui mtautua mai le tātua tinu le tō wha autanga vaia tipi autanga vaia so na whapoponga a mata o le neiva yaso. Ea, e vi i eile lofa melanga le lei o le tua te te na mailo tu sifua le ngata fwileo so mātuola mo le whaawino lana tautua le nei fwoi vanga le afiafi. Ea, ma le tautua le tō wha autanga vaia pe o ne iai. Ia le tātou tala mai Samoa pe o ne ila matanga o le neiva yaso. Tālu waru le aswa tai au le mwhaina te mo sesio na whapoponga o tātou tala mai Samoa e ka alofa le tātou au taa alo a talo si ia taliu maina i alo mawhana o le tātou o tinuu ia ai ua iaisina seleni e tali masi nei ailo lātou tauti ngā ia e uila mawhoi na le pasia le talo le tupe le tātou o tinuu o mafu ai le tātou whainga pālota ia ai te talo i le atua ia maua lava ni nei tau i seleni mona i alo mana i whanau o lauti ngā inga e tenga lue po o lauti ngā ina e whaati ngā ina lo tino mo lo mawhauwhau ono o se tau le leia o lo a inga o lo atunu e te tau ona yeisi na taui ia e tu salava la pe wale pasi ele talo le tupe o le tātou atunu e ta tau mono mea ona yeisi taui mona i alo mana i whanau alo ua whai mai le tala le na e whaafonga i ai ia o ilato o maua pine auro ma ilato o maua pine ia o le a le maua se tulanga o se tupe po o se taui le leimo lato ona e mafua mai o le le pasia o le tala o le tupe o le tātou o tino. Ka ilo ia. Aia te aulawa ia molo mafawfau. Ta ilo fo ia te oe masou mafawfau. E le longo le leile a tala i se wha longo le a tātou. A meise tau a inga. Ia ona ialo mana i whanau lo whapena ona tau a vea le fua o le tātou malo Samoa i so se atu nuu le lalorangi. O la ulama fau ia i talo sia, ia umane, ia talonga halo mawhana o le tātou atinu, ua iai se sa maria ngalelei. Ia e whapena, ia ona maua i se seleni mōna i tamaiti. Ia mōna ia whanau o le tātou atinu, o lo avea ma ave fua, mo le tātou atinu i atu nuu le lalorangi. Mana ia leo tulanga lua Samoa i pine, ia talu ona amatalia le taalonga ia pe ona yele ni vei tau le tausanga atulanga mo mo te hiti ia te hiti o le tunu te le to te le o lanto au ta alo ele mafai ona fa tu salia ia ile tunu o tatu Samoa ai ole tu mati e ole tau mafai nga alo mafana le o mafu ai ona sau mai lava ile mea sai lo sau ki el ngumela lua ngumela lua ipine o lawa ia au lo kako lawa i kako au lo i kako pingi ia ai pangale o ka fango ngoa ro ka fa lunga ko le ale se tau i mona i fana ia ai talo si ia va ve umatu le tato fainga palota ia mamautu se tato vai nga fa upu fai ita ia le tato malo mana tuane na i fana pe ona utau ai ki nga inga se me ai le iso nga kaui
ia ka ilo ia lingi keimi pe ko isi singa lue le isi kau ai ngot ka ngaka ua makua i mausali longa whaakua ma longa lofa i lea kua mafua i onga maua se ka ngaka inga lue e au ngoa ma se kokongi au le keimi lengi a ele mingoi a le isi kupe e kele mingoi fo Pero tulanga le na pe na yeta to le fu vanga le fifi male to tua al radio Samoa se fulima Eva tolu a mo le tata wa le talo tamo tata le fu ya fifi Fatalo lo tala ne le tamo le so male aso atai au po au kilani nei wingo le tamo le so e au o le nei aso e ia nei timo to ulu mai ono mamafa mai timunga i le au uli e angi mai savili mai matu fa solo ina angi mali mai sifo i le nei aso vevela fa mawina mo le so e lu sfulu tikeri male malulu e se fulu fati o le angoto i fole lai le afiafiana nei i le 1 minute te ai le tulai ono. Mo le aso atai au, o le ale lei mai wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. E angi mai savili mai sifo fa asolo inangi mai saute. Vevela fa mawina mo le aso atai au e luas fulu tikeri ma le malu luas fulu tasi tikeri. O le aso ele lai le toi luas fulu minute i le tulai fitu, ma o le angoto i fo i le fa minute te ai le tulai ono i le afiafia tai au. Lautala nau le tau mo le soma le aso atai au. E onda o se vainga na talo tamo tatu le sofa penata e fa nga solo tu longa te tono le nei vai so faisi malulu le talo tamo tatu ia matulanga pe o nei le tala o le tau le tau tenu ia o masina pito silo na malulu le la matan tatu savalia ia lo winga ia fai tete o le malulu se vanga nai ia si vanga le sa New Zealand birthday e se uso ia vai mal malo yo pule o pepe a kamaia e fikir malulu yo Halo fatu la pepe haftaile fatu simaili nei fu vanga le fiafi ya ai mai sela ona ia tatu tu ale sa fai malanga mai le tatu tunu o Samoa o le latou tau marulu mo mua le nei tono la tunu nei ya na ua ia nei fanau e fapenao na va ia le leina i tatu matua ua to ai tau nu mai le tatu o tunu ia mo maua latou sitseni ia o se pine fo ile na o le tau ala lofa na yo tātou matua malo ia fa pe o tolu tanu mai na yo tau matua malo le alofa i matua a fa pe o to la lavai fe ngai male processing o mea nai matua ina ia maua na to sitseni fi nau a male fa maoni male ia male ku ia o le loto tasi ia maua uma mana mia ia ona maua fo ile sitseni na yo matua ia au ka ko o levanga ingei o saua ngalo makua o makua i ainga maori ai sole fai mata tu nana yo tatu matua fa molmole fa talo fa tu mona yo tatu tu asin sina ile nei fu vanga le fiafi malo le fu maria ia ile manatu mo walunga lo anga leile tu le fu malola pe ona ile nei fu vanga la fiafi lus fu minute o te ale tu la fitu E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitaumuli le atunu. O le pa'u o le popouli. O le popouli, o le fua matua lea ma malolo ina le lei o le niu. E mua pa'u ese mai le fui o le niu. Mana tua fo'i le ngafa fo'i lea o pe na whaausu e petelo masu meo. Fai mai na usu au loso ia daume maua aile. Usu aile ia niu mamanta maua le tama matau tu le fanga o niu sami. Usu niu sami ia la maua popouli. O le popola lea a pa'u ese mai le fui e toe tā tupu. O le mea mata ina i le popo. Po fea lava e pa'u mata anti ai pe pa'u fo i le sami mata fea. E tā tupu lava. O le natura tā tupu le nei o le popouli, e winga iei le upu,
o le pa'u o le popouli e toe tupu. I le winga whaalu i tau e masani o na tō matawina ai se isi po o nisi ua le taunu ulelei ni wha moe moenga sa fina wai. Ia, ma loa li le tau mwhai. E ui lava ina tātou to ilalo ai onu sai e talia nāti ngā ili teminei. Toi fatu lo tātou titi mo le tau sanga. Se o le pa'u lama le popouli e pa'u ai toi tupu. E masani fo'i ona wha o ngā e sae nisi. Ia matangata ua popoto wha pitoi mata o psilsili pe wha teolosia. E wha matala ai a le atua ma le li o le o langa o le tangata po le cycle of life. E whaawau la le ngafa o pe e o na manino lea. Usuia popouli e ele. Maua o po tatu. Usu o i le masanga o la matimu. Maua niu fou. O na whata milo ai lama lea whape nai le natura le neila au au ngā. Na au mai e le atua e tausi ai lo tātou wola. O i tonu e winga iaia o onga lo tātou wali i le fatula au e pa'u i le ele mapala o na tupu lea mafua tele mai. Awa o lo tātou woti o lo tātou manuia lea. O le pa'u o le popouli e toe tupu. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. O le sunga ia asiava atoni atu i pea ma le tātou porkalame le nama le whapoponga le nei fuvanga le fiafi ia o le mau wha samomoni ia pe o ni ele tātou porkalame ma le amatanga o le nei vaiaso whaaftai asiava ia mo le tu whaatasi o le tātou porkalame le na i le amatanga o le nei vaiaso. Moses ona whapoponga i le aso a tae au na ua luas fumaratono minute ua te ai le itu lai fitu. Whaatalo whantu ati resa ene le ngata whanose uso ia vai vai ma le malo i opule au pepe. Ia ma le pa ia ma le martelo le tanto tino mau ma le tanto por kalame. I le nifu ia fiafi manunu. Italane o le pale maie. Tapuno no wai o ali o le komiti wataua o le papa o misi. Seja Pa'apetai Wapio maile Kalesia Ilema Aole Tusipaia Solo mayo silotu e paali o le mautao Aua mautu le paama le upuhoni Uatoi la loa se oni E peseia Pa'apetai Wapio mai le kalesia I le maa o le tusipaia Masina e tu au Sina malona vai tutu Nasunuria le malo Le atua na malonia e na panua E peseia Pa'apetai Wapio mai le kalesia I le maa o le tusipaia
Whamarianga laso whanau me laso soifua mo tātou le so. Aso fitu le nei o Julai. Lua o Lualima. Tātou au lia mai le lofa maranga le lei o le tua. Te tana tu foi le leida. Ia, mo le whamarianga laso whanau pa whapeo le solo waso soifua. Whai o ne wala au mai le tolu fitu fitu. Tāsilima i tolu tolu fitu fitu. Tāsilima i tolu. Whangama whaidunga le tātou Facebook page. Mo le tātou YouTube channel. Ia, mai se fui o le tātou email o le on air at radiosamoa.co.nz. Maua le le whamurianga o le aso whanau le aso soifua mo tātou ele nei fo i a fiafi. Talia tātou wala au whatalo whatu nei woma na tātou pa anga lia fiafi ti o tala evangalia. Mālo le soifua manuia whaapteili whatasi mai le ngata fo i lea ti resa ene. Soifua manuia ti resa ene. Whaapteili whatasi mai. Lavena nai mālo le soifua manuia le ngata fo i le whatalo whatu ia i lei whaalili. Le maua mai le tātou porklame. Paina si yanga all the way from Papua New Guinea, Talofa, and say hello to you, my friend. Tio tala evangelia fa talafatu manolo si fumaruia. Ya male famlianga la so fandam la so fu mo tato ile nei fo vanga la fiafi. E ye lau imeli lau tanu mai mai ala lau pepe tuli tuli. Famlianga malo faanga bele uso ya la lau pepe tuli tuli o le asole nei wa ato ye lo wono se fu maleono tu sanga. Ia lofa le tua wha popo nisi tausanga se tele mo oe. Alofa anga mai a whai manifo tapu sa tele tilino. Ia mai lanto uma pe o ne iei whamarianga mo oe. Whai manifo tapu sa tele tilino. Manuia tele lo waso soifua. Ile nei fuivanga le fiafi talo ile tua. Ia te maua nisi tausanga se tele mo oe. Ia wale maftanga male ainga manuia tele lo waso soifua. Ile nei fuia fiafi. Ea, le paula na la ua imeli lau tanu mai atau le nei fo i vanga la fiafi se o kosa ilia tu le situ le pe yesi si tanto imeli. Ea, mo le whamurianga le aso whanau le so pe o na tanto wau lia mai ai. Ea, alo whaanga ma whamurianga mo tanto umalawa i le nei fo i amatanga la yaso ilona aso ngafua. Ea, ma le tanto por kalabe whatalo whatu se uso ya weta siusta maro se fumaria brada. Le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel. Alo fatu mo oe a weta whaatele whatismai. Ile nei fuvanga ole a fiafi. Paula no lau imedi lau tanu mai le tanto por kalame. Whamlianga les whanamana soifu ile so. Ia ma le tanto por kalame pe o na iai. Ia mai le Radio Samoa. Sifunu lima i vitolu a mol pulenga ma la uwhengaluenga. Manuia tele o tu waso whanau maso soifu ile so. Ia pe whapeo le solo waso soifua. Awa whaisio pisi awa ave oe le whale ainga. Ia po ngā fuke ma whau po isisi alo whau kia oe lo birthday. Ia, taro le tua, maua nisi au sitele, manisi te usanga sitele, mo oe le nei fui soifuanga ua tātou iei. Marui tele, lo waso soifua. Le lei se i koe emo kuarka kole nga talofa. Malanga lea talofa. Hello. Hello, talofa lava sau. Soifu maruia, sau no mai. First time na manoa, family nga manoa whangau alo anti leo mai Australia, whamanuia le tua e se tausanga tele, ma le whapapo le angana leo le tua. Ia, whamanuia nga no aso whainau anti, ia manuia fa fuanga e nei vai tau whaftai sa mo le manoa. Alo fatu whaftai le wala mai manuia fole nei vanga la fiafi wha soifuia. Atalo fatu ia whaufili la vea, mano soifu manuia whaftai le whatasmai. Matangina ua
mafutanga ilata ua fengainga le lufa ua le ngangana talela va polonga ilo alofa pia mapu ile tunga mau wasilile ilo ole ola oh yeah oh ilo mai polonga le mafafa Sofia mafuta maoelo pelelo Tino wa vai vai polonga le fia vai wale manongi se mea e ai polonga le mafafa Sofia mafuta maoelo pelelo polonga le fia vai wale manongi se mea Silsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whastauta. E whaantulu atu I pa ia ma mamanu o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou walu lusia ia o le la au. O na o le ngā ruenga o le manu tāpua ia le whakasā o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga atu ai ma le nganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā ruenga o le rifa moe moe o le awhaia I le asto na ia so lus fuluono iulai I le mautau Samoa I mangele o le a amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia na whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu so whara I le o iwa lua tolu 5 tasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le sefululua I le sefuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Lau tula mele tātou teimi le wati se funuiva minute o na tā leo le tula e valu. Whaatalo whātu ia weta Sister Jauzo. Whauwhili la vea, whaatel whaatasi mai. Nei whenelevi lungo le tātou YouTube channel mai siri au se talia. Tina ngau ang soi fumanuia tina. Ngā maile whaunga neva yaso. Ya, manole soi fumanuia. Whaisi marurua mātou le manatu whapena foi au se talia. Ya, manisho atu nuu ua maruru le neva I tau. Khalifa Committee. Wailo ime atutupu ya inga malela lolagi. Awane tu ufawa efaya na fainga mafa asaloto. Awa oa sole unga eleuto savalileti apolo. Fire,
Ola si whanga mātunga o whia so ia kalifa komiti manisi na whātunga mō tātou le nei fuwanga la fiafi a matautu pesa mino anai. Ma lole se fu manuia a si tu e watu la le tātou aso whanau le pena o watu ana leila. Ia ai tu e walofa tu ai ia matautu pesa mino anai. Ia whamani atu le aso soifu siona anti ia la lau. Taua e wha. Pepe e tuli ia olono ono se fulu maleono te usanga ile so. Ia pe ona winatu le tātou por kalame e le teimo tātou aso whanau tu e whamani atu lo ono se fulu maleono te usanga tina. Ia, wia tele lo ono se fulona te usanga tano ile tua. Ia tu e maua o enis te usanga se tele molo soifua. Alo whaanga mai ia matau tu pesa mino anai ile nei fuwanga o le a fiafi. Sifuru lima minuto na tanga leo le vana. Patalo fatu le tātou por kalame ia kopo eti le mau mai le tātou tautua le nei a fiafi le ngata fole matatu pesa mino tina ngawang
ia ma i latou uma lava peo mama le tatou proklame nai fenelevi ia le gata foʻi lea faufili lavea ma alo le soifomanuia faafetai le faatasi mai ia faatalofa foi se uso ia lave nanai ia le mau mai le tatou tautua mai se le tatou proklame i lenei foʻi vaega o le afiafi faatalofa atu ia Rita seua ana soifomanuia Rita mai kalastete ia te lona o faisi malulua outou lenei afiafi ia ma lenei foʻi vaitaimi o le soifuaga ua tatou iai ia ua tou masani lava foʻi le tau o le tou pitanuu a Rita ia alo fatu faafetai le faatasi mai i lenei foʻi afiafi ona ia tatou faasilasilaga a o le itaina le valu ia o le tatou proklame mai lana auauna pasta poni fonoti pe atalevalu le tutuu le upega i le loloto faasilasilaga ia mo lenei foʻi afiafi vao filifili ma le tusi o le soga aua neʻi galo saulomiga o le tusi o le soga faatasi ai ma le lolomiga o le vao filifili e maua ai faalupega o Samoa i se sifo tutuila ma manua o nisi o talatuu o Samoa o le gaupu o le matafaioi a le matai le faiga o faalavelave e pei o le faapoipoga ma liu o le osiosiga o aiga fesila faiga o paolo sii faaloalo faalagiga kalesia ma le tele o le gagana faaloalo e fitu sultalalo na tau na lo ofisa lava le radio Samoa i le tolu patolu ona Hope Avenue Manukau e mawai mo lisi whaamatalaga vla au le lua na lua tasilima iwa tolu lua na lua tasilima iwa tolu pe tanga iane i le shop radio Samoa dauko doren se te whaima iesau oka le se tatou faasilasilaga fono nuu gagai foi le vau i le faga i aukilani o le a taoto mamalu o Samoa ma le tala lelei ae o le a ifo tonu ia le fuiniu i le lapalapa e ala i so matou nuu pele o gagai foi le vau i le faga o loo no piaʻi i so o seitu o aukilani nei e faasilasili atu i le avatele e tatau ai o lea ua tasi le tofai i le paia o tapaau ma aiga le susu o suʻa tiʻa ma famuina ma le whautautanga i a ngangai foi le whao i lo tātou nuu i au kilani nei. E whailoa atua i alo ma tama whanau o le tātou nuu, o le atu e whaia le tātou whelo inga, i le aso to nai se furu ma le iwa iulai lua orua lima, i le itu la se furu ma le lua i le a wauli, whaia le le mota o le a fionga i atu o pepe a moana, lua se furu ma le ono tarata kresene i mangele Brit, se i fili ai le tō whāma le whautanga, e ala i le whaamoe le tātou nui Samoa, e le o toi pō malae, mo le umu saino le tātou whanea o ngā whau, sa o tātou lima iai, e mana o mi aiso o tau whingalo malamlama, mo le tapena ina o le whainga malanga atu ai, o sio tātou nuu mo Samoa. O le ala ua mana o mi ai le tātou whilo inga, whaamoe o le a tātou whilai, i le naso i le pule whaaso le tapa au sili le langi. Sai nia le nei whaamoe e le taitai whono a fionga i atu au pepe, moana misa ma le paia o le tātou nuu, nganga ifo i le vau i au kilani, o lo sai nia le tātou whaasilisilanga le na, ma naia tele le whaasilisilanga lea. Le se tātou whaasilisilanga, a fio anga sapunawa i whale a lili, e whaamalulu atu i le tātou nuu, ono nisio mafutanga le maalofia ua tuai e ona tātou whiloai, ai ua tatalo atu ma le nganga whaaloalo, o le a whaia le tātou whiloa inga i le aso sa nei, aso se furu ma le tolu masina e fitulua o rua lima, i le afa o le lima i le afiafi, o le nofanga tātou te whiloa iai Western Spring Garden Community, i le iwa lima ono Great North Road i Western Spring, mo nisi whamatalanga whaasotai mai le telefoni, o rua tasi, o lima valu, o no iwa tolu lima, o rua tasi o lima valu, o no iwa tolu lima pole o rua fitu, tolu valu ono whawha o valu, o rua fitu tolu valu ono whawha o valu, tātou whamoe moilianga le leo le tua, na te teitai atu lo tau soi fua malamantamola, tātou te audi aile na aso ua ato whaina, whaftai o le komiti male laulau, a le maftanga sapu nao e New Zealand nei, o lo sai nia le tātou whaasila sila ngalena. Mafutanga alo matama whanau ale neinu o vaie e safata. O le awhaia le tātou mafutanga masani le aso tona nei. Se furu ma le lua iu lailu o rua lima,
e le itu la tasi la wau li whaia le i le lawa. Lutu mga mau i le whalinat place i mangele. Wha manatu atu le porkalame o le nei masina e manatua mai wha mole. E wala awatua i sui umo le tātou maftanga e maise o ta mawhanau o sio tātou nui au kilani nei a fifio mai tātou mafuta mawhilo iai i le naaso ua wha moe moe sio tātou nuu. Mo nisi wha mtalanga wha mole wha so tai mai le te fono le numera o le olua tasi o iwa 522 o lua tasi o iwa 522 wha aftai lau lau a fono maftanga vai e au kilani o lo sainia le tātou wha silanga lena i le nei a fiafi sole. Whawhetai le fio anga o vai whawhetai le fio anga o sapunawa i whale alili, ia ma le fio anga o ngangai fole vau i le whangai au kilani, ia moa tātou whasilanga. Malo, tūlanga tōnu lava le nā le sa tamu whai toi le tātou ofisa nei ma le tātou o whengaruenga, ia ina ia utangia mai e tātou e malo, whawhetai nei a fio anga e meisela au tustusi sa mai ana i tātou whasilanga, ngā kongua. Mea tōnu ana le mana o mia le tātou au whengaruenga nei, ina ia tātia, ia pa ia o sā mawhai ngā, whaarupenga, se ia o whanga poto le maftanga, ia o inala e whola tua i lori whala, ia maawaku mai mea na pe ona iai, ai a olo na mea tātou whasilanga, straight to the point, pe ona i whasilanga nuu nei, ia pe ona iai ia nganga i fo i le vau i le whanga, o vai ia ma le tātou whiuanga, whenise whiuanga lina iei nei, ia le tātou whasilanga, manaia. Ia le lei, o nei tātou whasilanga lana leo tanu mai, ia tatalu i le lofa meranga le lei o le atua, ia uli masao, ia whamoe moe ngā nei nuu mana ia whiuanga nei, ia pe ona longo atuai le tātou maftanga, ia ina ia tātou maftanga pe ona iai i se taimi o luma, ia maso ua taua, ia ma utangia le taimi pe ona awina mai ne telo ne tātou whasilanga ona ua malulu le kaungei. Tātou whasilanga le nao le nei a fiafi. I say a tala loa I o momo onga E le tio a tala Solomona E pe o le oti o le malosi o le alofa Ia a laua fionga Ma baila awanga I lo une yola Ua a lava oe Ma tumo lo ufa moe moe Le forma io le tamanu salu pepe La foia I fogava a tele Kalue oe mole malo meleke Ai o fasanga le fe au lau tele O le tula fono leke o meteri To ese le tutusa e le tutusa A fai e to ese a tu fai mai e le tutusa E sili la ona faa uma O ata upu e ole amasua Ai o te faa tali pea I se fua O te popole pea o mana tua Peina na sunga seisi au tupua Pepe oe ole ula e se tua E tale tupa e fai o lona lua Awe I tae, manu a mao, I le ngalu na o na whaafua. Lau malanga na luto atasi Na lutia ipe au ole sami Toe taiane ipe au wala Vai mai wa musule te ine tau sala Fa amoe moe ngā wale awala E lele se a e lama le tio tala E le fai so uloto Ai tulo fina ngalo Wa mali e lau fa alo alo O ita o si unga pepe E lolo lava I le angi a le matangi Ai o te pese pe ama o fa I loa
Le o se tupu po se li I mauoa E le o ita poia se tangata poto Po se aloa ria Samoa A o ita nei lava O si tangata noa Wa uma po I ona e loa Ti o taloto wa malie Toi fua teine o meleke Ole apo isi ali ini usila E mama ole fasalele Ua malia la fa alo alo Ole apo isi ali ia o ao Aeta tau faisa ili Mapa atali tali pea ise aso Aeta tau faisa ili Mapa atali tali pea ise aso Si fonga matango fiala vai pesala rasai matamata ya laina lau vai ma pesala na pion fa fonga mai ele nei ya fiafi. Patalo fatu ya kopo eti le ngata folea Amelia Mikaele so fu manuia fa taile fa simai. Ya bale tanto por kalame bale JUL Radio Samoa se fulu lima ivatolu amo papali isina ya alo fatu fa taile fa simai le nei ya fiafi watato no le valu. Fa simai la no ona fa fengainga pasta poni for the mo le tato por kalame le tutu le upenga ili loloto usimai le fafonga. Slava fasu mfito ila bati o tulima utolu uma watu livinga ile tua sawia ina bati ya o tulima onu umala malevi inga ia alalanga tuia ile tua letama alanga maleo olisa let us put our hands together and clap for the Lord. Clap, clap, let the praises go up now from the house of God. Hands up, all you people who believe in Him, give our hands for the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Let us sing a song together, sing praising the Lord. Sing along, let the praises go up now from the house of God. Let's say it's a new day today, celebrating the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Mātou vi ia oelo mātou tua le nei fiafi. Whafongaina le nei fiafi. Le alangaina o le manu malo. O au tāla mai lava I le mamana o au ngā ruenga. Le matautia o au fuafuanga.
Alanga ina ele nei fiafi le leo le vi inga mo le whamanu. E whane ne atua i o mātou loto i ate o ele tua. Awa walasi lava lo alofa ia e mātou. Mātou moli mawina fo le nei aso mātengo fi. Wa e whaopopo mai aso lo mātou ola. Whaafta ile atua i vi ia lava lo swafa e whaavau. Whaaftai au whaamnianga, whaaftai au mea lofa. Whaaftai lo alofa ma lo wang lei. Mwhai ono mātou au lia maili nei taimi. O le mātou Paul Kalame e pe ono māsani ai. A mata mai lava le tae ao si o mai lava le nei taimi. Le tua mātou tel tonu e te le itu la fo ina i mātou. Sa e tausi ma leo leo pe ai mātou. Sa e le tu la fo i mātou le nei aso atoa. Awa sa e tausi ma e leo leo ma la vea ilo mātou ola mai le tele o mala. Ma whaafatiata ma i o le nei o langa o lo lama ilo mātou ola. A leo mātou lia mai ma le fifia ma le oli le nei taimi. A le a mātou tala noa ai e tusa o awa fionga pa ia. Whaaftai le tua i vi ia lava lo swafa e whaavavau. Ia vi ia lava oe mai lava i le vavau si i o i le whaavavau. Vi ia tua mātou loto ma whaamanu i ate oe. Watu ai le ngang o le whaaftai tele. Whaaftai ai lo wanga le lei ono o le wha o le tanga. E ala ia Yesu. Whai ono mātou maua o le wha moi moi ola. Mātou te sauwhanga iai i le manuia wa e saunia. Pe a whai mātou te tū mau le teletonu mo le whātuatua. Whamunia mai le fiafi lo mātou tua. O le amataina le mātou Paul Kalame. Whātulanga ina le nei pō. A fio mai lava oe te whamanuia, te whau. E te whetalai e te sauno atu le nei fiafi le whaonga ino i mātou. A whātalitali mai au tangata. Whaalongolongo i au fionga pa ia le nei taimi. O le fiafi. Whau le lātou whaalongolongo. Whau me uma le a mātou whaia. Whaangangana mai i mātou ina i o mātou ngangana i au fionga. Watu ai se manuia, watu ai se vai sua malia, watu ai foi. O se vai la au e so soani i loto manganga o lau whanau. E mai se lava nisi o lo whapenao na ui whaingata o le soifuanga. E mai se o lau wala au pa ia i nisi o nai o mātou ainga ma uo. E mai se o mātou tunu. Talo ina ia whapenao nanga le lei mai le ia fiafi. Me umala mātou whaia. Mātou te whaia i lalo ifo le whamalmalunga, le whaunga le ngango lau fio. E manu iai me uma mātou te whaia. Ai ufo ile ngā luenga. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oelo mātou tua. Le tua le tamā, le aloma le nganga pa ia. Ia ia te oelo lava le vi inga. E o atu le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Ia e vole nei avano o mātango fie e whaatalo whaatua i si o tātou watunu pele Samoa e lau whaafongfonga i nei fiafi lau whaasausaunga male tātou mawhitanga e pion masani ai le fo tātou whaasanga i ai le manuia o le tua e ala i lana teita inga malana tau singa i lo o tau sui fua maso mātou wola. Au mai e fo i tātou nei teimi tāua o le tātou mawhitanga e pion masani ai asung fua te tasi le tāu le walu. Tātou Paul Kalame masani nei o le tutu le upenga i le loto au nātua e fo i matau tua le o una nei poni fonti e avatu se upu e so soani i lau soi fua whaale nganga ia mai tātou uma. Patalo whatua i ma le nganga fifia le nganga whaalol tele i le swafo Yesu le tātou li malu tātou whaola i le pa ia ma le mamalu si o tātou tunu tupu mai o si o tātou tunu ta mama tina mātutua alo whapenao na tāpua i mai ma te talo mai a wā le alo whaiva o tama whanau o Samoa mai se fo i o lau whainga luenga le tua a te alofa ia te utau tu asin sina le nei fiafi
Atalo fatu I nisi o lo I tono mo ngase o lo whaafonga mafuta mai ai. O lo fatu o tolia ono ngase fo I ma i o le tino. Atalo whai atu tau le fiafi. Ia vea foi le upo le tua e whai leo se vai la au so seni atu I o maftianga. O lo whenga iai nei foi vai tau o le soifuanga. Lo fo le tua I lana whaamalo longa e pa I atu. E ate oe au e whata otolia I so se mea lo e ta otoa I ne fiafi. I anga lei atu le tua ma whaamalo lo atu I ate oe. Ma ta lofa foi nisio si o tatu atunu, ta mama tinau sum tu whawhine o lo whaafonga ma. Ma ole awa no e whaafonga ma I tonu o whalpui. Ta lofa I ate utou, ma lo le on sai, whaamanuia le tua I ate utou. Ta lofa I le paia male mamalo si o tatu atunu o lo ngā lulu e ne fiafi. Usum tu whawhine o lo taule taua. O lo ngā lulu e ma whai tiute ma whaiva e peo na masani ai. Ta lofa atu I ate o ne fiafi le swafo Yesu le tatu li I mo le tatu whaola. Ta lofa le paia o si o tatu atunu o lo whapenao na nofo mau I so seitu o le nei kelope o lo tatu nofo mau ai. O whelawa se atunu o lo e whaafonga mai ai, mai mafuta mai le fiafi le tātou porklame, whatalo whatu. I ate oe le swafo Yesu. Ia malo sa ili malo le finau. Te foi se atunu o se waenga o le kelope o lo e mafuta mai ai, ia me se foi o lo e au mau e misi o ainga. Alo whatu le tua ma wha manuia atu e tusa o sa ilinga manuia. Waselu mana I ona ia tātou ainga, meise na ia tātou whanau. Whamanuia atu le tua, lofa tele atu. Whamanuia le tua e tusai ia ma tiute mga luenga o whenga ia meise o luso I fua whale nganga. O lo whapena ona tātou taua veina ai le tanga vai o le tua. So se mea I le Samoa e alu lava. O ia o le tangata whatu tua, ma lo le ola whinau. Whamanuia le tua ia te oe. Ia po whela foi se meo e mafuta mai ai. Mai se foi si o tātou tunu pele o Samoa. Whai eni si o mafuta mai Samoa. Whata alofa whapito ia te utou. Ia whai foi eni si o asia si mai foi tonu au kila nei. A mise lava si o tātou tunu pele o Samoa. Asia si mai foi ono tele o mafuanga esese. Mafutanga I kalesia. Ia lenga te foi lea ia o ainga. Mise foi ia whalapo pitonga. Whata alofa ia te utou. Pe a whai o asia si mai tono le nei ai tele o kilani o lo mātou no nofo mau mawai. Alofo le tua, ia toe tali watu whai ngā malanga, a foi fuafuanga o whianga iai, alofo le tua so soni atu. Ia whapenao na whaalao lawina, me oma o lo whianga iai, mtiute a meise o ngā ruenga, meise o mawhitanga, toe fo iatu matili watu manuia. Iai peale manuia o le tua iatu utau lona saunga le mu. Ia e whatalofa fo I le nei fiafi I se tasi o steimi mo le nei whatoa whalongolongo ma futa mai e fo I le tātou porklame le nei o le tutu o le upenga le loto e whatalofa whapitoa ia toe e le nei fiafi le swafo Yesu ia tārusia ia mai alawa le tātou teimi le nei fiafi ia o tātou mafuta po I lava mafuta mai le nei fiafi tārusia ia le tātou porklame ia o lo tātou mafuta pea, ma whaalongolongo ia fionga pa ia le tua, o le awha pena o na tō laulawina le fiafi a wase, so swani po se tō matawina whale nganga o tātou wola uma, o le tātou tō mwhainga ma le tātou soifuanga o lo tātou wola I nei, e o ngā le whaalongolongo le upu, pe o no tātou mafuta le nei fiafi ono le fionga le tua, alofa atu le tua, ma wha manuia I lo soifua, mai se o lo tau mwhai I le soifuanga whale nganga o lo tātou tau mwhai e nei. E vi ia le tua. Kata alofa le sunga e asau, ngā lue atu nei fiafi, ma lo sau lunga lue whamanuia le tua, asau ma le ainga, ia le lii. Ia oi fo nisi na whamanuia o la tua so soifua le nei aso, ia alofa le tua ma whamanuia atu I o tau aso soifua. Ia ua pesi lava fo le fulu ma tele ia nisi o whapenao na whaina o no le fulu, le nei fo I waitau, ia anga le lei le tua, ia ilana whamalo longa ia I tātou uma. Mai se fo ia mātala I whainga o la ia mai se fo ia taimi o ngā luenga ma le usu le tai au.
Malulu le tai au. Nei vai tau, ia lofa le tua pui atu lo tātou, lo to soifua ma so mātou ola. Maua pea le malosi a wale whenga iei ma whaiva ma tiute, le aso ma le aso. Ia tele tonu fōi o lo iei nisi o nai o tātou ainga, si o tātou atu nu o lo whengai. Ia, ma taimi whaano noa, o lo iei lao pou liuli lunga, o nai o tō mauta malawa, ia ona o le wala aupa ia le tua, inisi e pele ia i tātou. Ia e vefo nei taimi e moli e tuai ia ni whamaisenga al Paul Klame, miso au nei. Ia ele whalitua, ia tau ese ia, meise o le whanau pele. Ia ono le wala au pa ia le tua, ia e le usoa au auna. E sunga ia tino tioa, ia e pei ona sile fia fo i le malu le tunu, ili nei fo i vai aso. Ia te loto tele niso tatu sile fia, meise au kele nei, ia wa whapenao na wala au le tua ilana au auna. Ia ma whaamana waina ia na ngā luenga ma whiau. Ia ili nei vai aso, whaamaise atu le nganga pa ia o le tua ili whalitua, maise le nfualo, ia maise fo i le mamalu le kālesia i o tau. Ia maise fo i whaamnia le tua, ia i sauninga o le au auna e ni aso le nei vai aso. Ia o le soifuanga lava nā lo tātou olama soifuai. O le tātou i unga lava lea e tasi lava lo tātou i unga. O le oti, pea fo na whamanatu atu le tele o tepi, tātou tele pole foi e tala noa ai. E le nei mata upu o le oti, awa o le mea moni, it's a reality. O le mea i uma i ai tātou. O le mea ese ona tāua tele pe awala au le tua inisi o nai o tātou ainga meise ua pele. Meise fo i uso ma tua whawhini le tala le lei. E whamanatu mai ai tātou. E te tauono o tātou tāpena. E te tauono o tātou sauniuni so stable. Awa e lei lava se tasi e tū whamaunga. Na te atu i le wala aupa ia le tua pe ao o mai. Po le alo malosi. Po le alava le tātou malosi. Po le ale tele o tātou me li tino le nei. A o a le taimi. Ua tofa ina. E pei ona o mai le fionga pa ia le tua le tusia e peru. Tofu i tātou. Ma taimi ua a tofa ina. E wala aua i le tua. Ia i tātou. So as whamanatu lana. Whai o e mamao ma e te leo mana tu natu ia i le tūlanga lea. Whamanatu atu o le Paul Klame le fiafi. Tā pena msauni I so stemi. We have to prepare and get ready at any moment because death is a reality that will end our life. O le mea moni e whai ueima, wha uma, lo tātou ola I le tino nei. But we must so glad that tauno tātou fia, tā whai tātou te whātua tua. Ma tātou te tonu ia Jesu Kiriso ia o le ali, o le ola. Awa ia le wha moe ola o le tangata. E whātua tua ia Jesu. Ma ave Jesu ma li ma wha ola I lona soifua. E ia le wha moe ola o le tangata. There is a hope of all those who have faith and receive Jesus Christ in their lives. Leila se mea tātou te popole ai, tā pēna msaoni o nona mawhitanga lava, I le tino. Awa e tātou te leiloa. Pole ale teimi e wala au mai e le tua ia I tātou. E manei au pole fionga pa ia le tua. Amu ia e oti o I le li. Awa o ngā luenga tīnga, o autou ngā luenga tīnga, e muli mai. Tu se whalinga su whalo no whai po sumo le tonu. Amu ia e oti o lo ngā lulue ma whaia pea, le whina ngalo le tua, e peo le au auna na tāua nei. Ia via le tua, mwhamnuia le tua, il ne fiafi il tātou atu, fo le upo le tua, il Paul Klame, la se upo le ato ina mai tātou te whalongolongo ai, whailea ma wha malo si au. E una ina ai lon tātou soifua whale nganga e wha manatu ai a te oe le tāua. Le wha longo I le upu.
Awani o tātou whaatamala i le whaalongolongo i le upo le atua i le aso ma le aso. But the word of God is to remind us that we must consistently hear the word of God and receive it and accept it. Tātou whaalongo la le upo le atua nei fiafi. Mai ese mea tāua mo oe mau. So soani le tātou soifua whaalenganga. Sa tātou tala noa i le vai aso lena tēnei. I le tele o sauanga ma puapua ngā no o i le au whainga luenga a le atua. A meise o la ua apostolo e tō sfurma le tō lua i Jesu Kiriso. Ma le tō tele foi o nisi na whapopo i ai le lisi na tātou tala noa i le matau tio le oti ma le tile o no le wala aua le atua. I o tātou soifua le ola ma le soifua o tātou ola i le tino le nei. O le awha awa wina le tātou talanoanga i tonu lava o le tusia ngā luenga. Tātou te toi fia, toi fo i le titia i le tāua o le aso le Pentecost. Mani mea na tutupu ai, le anga i tāua tele le aso lea. Tāua tele i le aso le Pentecost. Nei te ila o tātou, wha umo le tātou Paul Klame. E tusa ma le tātou mataupu. Ia pe te ifo o tātou o loa. Aina i te ua misi ai tātou le tāua. O ni mea o lo i ai i te tonu o le tuspa i e winga i le aso leo le Pentecost. O le aso leo na tātou whaingoina o le aso o le afio ifo. O le aso o le tesisione. When the Holy Spirit descend, wa fio mai le nganga pa ia. Ai tātou te fia whaata waina la, i le fiafili nei. O se mea tāua na tupua i le aso lea, o le aso le Pentecost. Na fio i whai le nganga pa ia i le ti a tolu se folu ma le tolu. Tātou te fia whaata waina le launga Peteru. So we are going to listen and find out the significance, emphasizing the first sermon of the Church of Jesus Christ that was presented by Peter. Tātou te fia wa ai le tāua. O le launga mua le lotu lea, tātou te teletonu, o le whaavae o le lotu lea, tātou te lotu ai. Le lotu Kirishano, the Christianity. Le taimi nei e tolu la o le Kirishano, le Christianity o le te tonu ngā wha Kirishano. But this is the foundation. This is where we all began. O ina a mata mai ai me uma. Ai mai se voila, usum tu whawhini. O le launga mua lea, e le mwhaila wa tero te mi, ngong tātou whaitau atua e le ngā luenga mtau pue lua. Ai pi whaile, e whaile stemi tātou te matua, no fo ila loma o tātou tu e whaitau, read it and read it and read it again. The sermon of Peter on the day of Pentecost. The very first sermon. O le launga mua lava lea. Na launga ai ia Peteru. Peteru le tātou talanoai o le apostolo a Jesu. Ia po le so vo i Jesu. A o ia o le tangata whaiwhaiwa. Paua leo le ngā luenga. This was the only professional of Peter. A fisherman. O ia tangata whaiwhaiwa. O lana ngā luenga. Ai sau fo o ia mai se ai ele taua loa. O se ai tono Galileia e maua lalo. O se ai e leise soifuanga maua lunga on tangata tavini ma tangata auauna ma tangata maua lalo. Average people, ordinary people. Tono Galileia le nalu Yesu whaiela na ngaluang. Ai sa wail tangata lea na mo mua launga i le aso le Pentecost.
tangata sa palaai, tangata sa avea maso o Yesu sa whaafiti i lona li o Yesu ina ua o le teimi waluluti puapuanga o Yesu. Na whaafiti. Whaafitia le tangata nei whaatolu o nei whaafitia Yesu. Ina ua tua ia e tangata o lesi lea tangata. Sa iai whaatasi ma Yesu i lana ngā luenga. Ai whaafiti whaatolu ai pe telu. Tatu ulole tala. A le ale mele ua tupu i le aso lea. But what happened on this particular day? Le ale mele ua tupu i a pe telu i le aso le Pentecosto i le ti a tolu tolu. Le ale mele ua tupu i. O le memo mua tātou te vavai ai. Ua whaatumuina pe teru i le anganga pa ia. Peter was filled by the Holy Spirit. Ua mafua ai o na toa lo na loto. Loto tele ai pe teru i le aso lea ina ua whaatumuina i le anganga pa ia. Ma ua ia lau ngai nai le upu. O le upu o le tana le lei. I luma o le motu o tangata e toteli. The multitude. That Peter was so encouraged and boldness. And he was bold enough to stand up and preach the very first sermon on the day of Pentecost. O se tangata ua matua I suia lava. Suia ato tolo na langa. Whaafua se ia na toa pe teru mai le pala aisa ia eza. Ina ua whaatumuina o ia i le nganga pa ia. Ai ele tala. Ele tusanga luenga o lona mata upu e lua. Ia mata mai lava le whai upu e sfulu ma le wha. O lo iai le launga le a pe teru tātou te fia whaata waine le fiafil nei. Le aso le na fio I foi le nganga pa ia. O le aso e masani o na wha manatu e tangata I utei e tausanga uma. A le tausanga ese le ti a tulu tolu. E ele me fau o tupu ai le aso le latu sauninga po le latu tausaminga lea. O le Pentecosto le tausanga lea. This particular year. T.A.D. 33. The Holy Spirit descent was sauai le nganga pa ia. Ma ua whaatumuina ai le au Kirisiano. Na misele, se lau nuas fulu nei lunga le awhiawhi o pito lunga. Ma fuai o no lato, tau tala mai ngā ngana ese. Matau lia foi tangata ia. O le vai te mtonu le tele na malanga mai ei tangata I utaia e no nofo solo I vaenga ese o le lalolangi Roma. The Roman world. People that come afar for their feast. Mo lato sauninga nei. E o mai I Jerusalema, e le ngata o taimi o le Paseka, ia o taimi foi o le Pentecosto, sauninga ia ta ua e tele no mai e tangata malanga mamao mai, ia le ngata foi leo le sauninga o le whalifta whai, po le tapenakuro. E o tele foi lao tangata e o mai lava I le aso o le Paseka, le amatanga o le tausanga, ia nano no foi ale a mese tangata mamao, no foi ale mo lesi fase fulu I vaso ia po le 5 fulu foi langa e 5 fulu aso e vai le Paseka ma le Pentecosto e no foi ia fa te tali le tau o sauninga e uma le Pentecosto to ato e foi le la ma tu atu tumu to tonu o Jerusalema ai sa lato fa fo se no lato fa longoina le afeafe o pito lunga o lo fa pena ona pisa o mai ai le se laulus fulu lea. O lo tau tala I lātou I ngana ese. Ma vivi I le atua. Ma wofo ai. They were amazed for what they heard. When they heard people that speaking in tongue and also praising the Lord at the same time. They spoke in tongue in different kind of language. And they were amazed. They were shocked. Aisa, la lau te iloa. O le tō tele o tangata I e leu tangata ata mamai. Tele o tangata I lunga I o tangata mai Kalileia.
But how come all of a sudden they learned so many language and spoke those many language at once? Tau te tala i ngana e ses. Mena no, ole sina mena le ona te I maofo tangata nei. Ona e whapela tau. Po whenga o ngangi tangata e learn ai e la tau nei. Tele o nei maunga ngana e ses. E alana o fia pai I lwanga lea. Leanga e tātou te fia su ea pe ai seale mena le ona mafuona launga lo pe teru tūlunga pe teru ma launga. Le lai fai mai tala al tus pa ia fai mai ele fai upo es full man fa. Ina ua fa alongo atu pe telu ma le to o se full tasi. I upo ia ua fai mai e tangata le motu o tangata fai mai tangata nei. O tangata ia ilunga I e pe folinga mai wa ona na I la tau I le wena sua malie. They sounds drunk. Ona na I la tau. Because they thought that they were drinking wine, red wines. But wa fai ia la tau fa punga ia o tangata nei e leo ni tangata hata mamai alona winga. O leo tau te tala la tau I nginga ngana ese ma meu tatu fa longo tu iai. Na paula mea tatu te iloa. Wa ona na tangata nei e matau lia foila. O le tae au po, wa le temi le tau a mai pita e pe telu fa longo so fai tau ina fa mai. Ona tu la I leo pe telu a toa ma le taito a fitu, a toa tino anga fulu ma le toa tasi. Ua fai atu ma le leo tele, ua fa pe atu I a te ila tau, sa lola o pita la pe telu la lene tau tala lo I upu ia la fai tau ina. Fa mai se mai, o tau I utai ai. A toa foi mai ua no nofo I Yerusalema umalawa. Ia I loe o tau le nei mea, ma ia whaafafonga mai ia upu. Palongo la, me lau whatua I ta ua le mele no whatua I manatu o le motu o tangata le mele o tupu. Whamau ona na, mele na leo na tu tūlo I lunga mo to toa le au apostolo. E mai se petero. It stirred their spirit, stirred their hearts, and make them arise and speak boldly. Tau talatu maletoa malelotu tele. Whasao atu le petelu o le mea. And Peter had an opportunity to explain what is actually happened with us, with them. Tamai wale ona nane tangata e pei o nou tau māsaro salo iai. Awa o le itu waso e toru le nei, I o le iwa le le tai ao le teimi wha e peru, teimi e peru. O le iwa le tai ao, luingo le tai ao po, mai pe teu, e le ai e le ona nā le tai ao po mātou. A o le mele nei, wha alongo la, a o le mele nei, ua whai mai ai e le perofeta o Ioelu. O na aso e ngatai, o loo wha pea mai le atua, e iu ina o li lingi I foai le nganga, I lunga o tangata o malaba. O na perofeta mai le o tō wata li I mo tō wawhawhini. E loa wha alinga e o tō tau le lea, e whai miti foi o tō toe ina. O ia aso foi o te lilingi fuai lo nganga I lunga o au na tane ma au na whawhine. La tu te perofeta mai ai. O te whai foi, o te whai a foi wa venga I le langi I lunga, ma whai longa I le langi I la lo, o le toto ma le afi ma le asuasu o whaaniu tū, e whaaniu tū. E mua na li ua o le la I le pou liuli, ma le masina I le toto, I le o ai I le aso tele ma le sili o le li. E I foi ina wha o leina o I lato umalawa, o e wala au atu I le swafa o le li. Alana umana o e whaitau umalawa le vaenga le, alanga o le vaenga mo mua le, e tolu vaenga o le launga petelu, vaenga mo mua le. Au le launga petelu, usum tu vafini. E ese
le tāua tele. E tāua la. Ona a tātou ai ai mo tātou whaitau i e peo no whaitaua. Lena u tāua la matanga o le launga mua mua lea le kalesia. This is the very first sermon. O le launga foi lea. Ai ai le tustu singa se tasi o tangata i longa o le tala le lei. E whapela na whamtalanga. This sermon has the pattern for every sermons that we delivered. Mal tangata ingo ia piol hypos tangata ta mai tangata tusi tele ona tusi ese tusi na ovita fa pela na vamtalang. O le launga le apete. O lo iai le la fua fa ta tia. E te tau ona launga ai launga uma o le tala le lei. Se ia o ina toia fio mai Yesu until Jesus return. This very short sermon has the pattern so that we can follow. Tāua tele la le, tātou malama lama le tāua le launga mo le nei petelu. Tāua. I le aso le Pentecost. E tāua la ono menei. Tātou o mo moe tātou tue fo ila ia le mai ni mea tāua le vanga le no whita wina. Wai peo no whea tu nala na tu la ila uli ia malaunga no petelu. Ono le tua inga i le mea lea na whaalonga i ai u tau tutala inga ngane se mavivi i le tua. Ai whai mai ei wha matalanga ma wha upunga i le sao tūro petelu ma le toa sultasi. Wala tau wha matala atu le winga o le mea lea. O le mea lea na la tu whaalonga i ai. A o mea tā ua nei o te fia watu mo mōna tātou tala noa ai lea wha solo i vaenga i tolu o le launga petelu. O le tā ua le nei o le launga le nei. O le mea mua. O le teimi mua lea na fola i na ai ini no fuanga faitele, ise no fuanga faitele. Le tala le lei ia Yesu. This is the very first proclamation, public proclamation of the good news. Da unga lea, the very first. O se teimi mua lea wala unga ima, fola atu, ese faila unga, le fe au e winga ia Yesu. A fia ele soi fuanga o Yesu, o lona maliu, o lona toe tu, ai whapea fo i lona whae aina, i lona toe fio ae, i lona tamā, lona siti atu i le langi i lona tamā. Me mua na. O le si mea tātou te lo le tā ua le launga lea. Nei lo ai le tā ua tele o le whaataunu uina, i le whea ngai ngā phone le tātou te iai. O valo anga uma ma perfetanga i le whea ngai ngā tuai. So this is one of the significance of this very first sermon. E tau mea i tātou. So se teimi tātou te lau ngai nai. Ia le tala le leia winga ia Yesu. Te alo teimi tātou te au mai ai pe si i mai ai. Ia le whea ngai ngā tuai. E wha mao nia i le tātou launga i le whea ngai ngā fau mea na fua mai e le atua. E winga ia na fua ngā malava. Pero feta ma mea uwa na tutupu le whea ngai ngā tuai. Tātou te launga ina le temi nei. Tātou te whaatau nui nai le tele o mea. Na valo ia ina mai e perofeta le atua. Ai le ngata fo ile o tupu. Ma wha masino. Ma le tō tele o au na matangata o le atua le whengenga tuai. This is it. The fulfillment of all the prophecies. Peila o na whai mai ia pe telu. O le mele na valo ia e yo elu i le whengenga tuai, le o tupu i le aso le nei. O le launga la lea Peteru, ua wha malama mai ai, se va inga fau sai loa i le aso leo le Pentecost o ti a tolu. O le lilingi
ni lingi ni aifo le nganga pa ia, o se whaataunu uina lea ole perofetanga ai o elu i le whenginga tuai. It's a fulfillment. Amen. Tau o le launga lea a Peteru. O le si mea, na iloa ai le tau a tele o le mana o mia ina i tātou. Mana o mia ina i tātou i le teimi le nei, e pe ona mana o mia e Peteru i le aso le na launga ai. Le tau a lao le launga mo mua le a Peteru. Tātou te iloa ai. E le mawhai o na alu le tala le lei. E le mawhai o na alu le launga. Ai au noa ma le anganga pa ia o le tua malona mana. We need the empowerment of the Holy Spirit in wherever we proclaim the gospel of Jesus Christ. We need the Holy Spirit. Le kako ke loa, anga le ai le nganga pa ia. Anga le mana o le nganga pa ia. Without the empowerment of the Holy Spirit on that day, Peter can be still a coward. Talo e leise e pala aia Peteru e le mwhenga kuulunga e launga le upu. Ai ina ufatu muina o ia le nganga pa ia o le tua. Now he was courageous. He was bold enough to get up and preach. Why? E leo sona poto, e leo sona malosi. E leo sona iloa. E leo se atamai. Ai ona ua whaatu muina i le nganga pa ia o le atua. Le launga Peteru sa wha iloa mai ai le mana malosi o le nganga pa ia. Sa whaatu muina ai le tangata ua whaatu atua. Ia keriso Yesu. Tangata sa palai. Tangata sa fefe. Ai tau mai le launga lea Peteru. So se tangata lava e palai po so se tangata lava. Sa ta whao le lololangi. A o le teimi e whao ngā e le tua. Wha tumu e le ngango le tua. E mawhai e so se tangata o na whao ngā le tua. Fola le upo le tua. Ia ma so se mea lava o le malo le tua. E mawhai o na whao ngā le tua le tangata. Sa ngā o le whangota ala na mea na whai. Sa palai, sa whawhiti. E mawhai na whao ngā le tua le tangata. Pe a whai e whaatua matali tonu i a Yesu. Whaatumu loe le tua lona mana. And then God will enable him, you and me, with the Holy Spirit within us. Now we can do it. We can rise up with courage and boldness and preach the word of God. And for that, we te mil nei. Fai la o stanga te pala ai fa pe ele o se fai au ele o ke le la un ke le lo la un ale ai ba ia Peteru fa mo Peteru ele melen for ina mai na tali tonu ia Peteru fa mai Yesu awane o to o Jerusalem se eu to mo le mana. What was that powerful? To empower us. E fa tumu ina ai I tātou o tangata vai ma le vālea. A ola ina saule whaatumunga le nganga le tua, ia I tātou o tangata whaatau waa, ordinary people. And then God can use us. Familia o ngā Paulo, e whaau ngā le tua. Korinito, e whaau ngā le tua mea vai. E wha mai nai mea malolosi. E whao ngā le atua mea valea. God can use the fool to confound the wise. Fa mai e wha mai nai le tangata atamai e mimita. Ma wha moe lo na poto. Whain whao ngā le atua oe. A whai wha whonga mai le fiafia o tangata pala ai.
kongo le kalesia palai ma fefe faise mea au na mga lue ma tu e tai se mea vantu al vai fau e te mawhaia. You can do it. Why? Because God is able. Langai mawhaia le tua. A mawhaia le tua, a ue whātua tua i le tua. Ue whātua tua i a Yesu. Mwhaina whao ngāo e le tua. Amen. Praise the Lord. O le simea, o le launga petelu. Sa whata atia mai ei se whainga e ta tau o na lau ngai nai le tala le lei i le whea ngai ngafou. This very first sermon of Peter lay out the model. E lenga o whai atu le si upu manei o le pattern po le fua whata atia. Pui kak whai goinga fo i o le pattern po le model for preaching of the gospel in the New Testament. Kei mingi kako ki ai. Launga lea petelu. O le launga lea petelu. Sa au mai ese whaate ta inga e ta tau ona mamoli ai le tala le lei. I le taimi le nei tātou te. Soi fua ma ngā lulue ai au nei le tua. Taimi le nei. O le ale pattern leo kwa. O le ale le model lea. What is this model? Whafonga. Launga sao. Preach straight. Launga toa lo tutele. Preach with courage. Launga manino. Preach clear. Launga pupu. Preach short. Man me muli. Launga Yesu. Preach Jesus. Awal launga ingal ko loku. Awal launga ingal lau whaifiau. Awal launga ingal ko farsa. Awal launga ingal se sia mea. Tasia le autu o launga uma. O Yesu. Jesus should be the center, the essence of every sermon. Ai waila ia I nature po o me inga o whala ua kua nge o le launga pete. Me uma ia le I ko kongo launga. Ke loa. A u whaitaua nge mai le ngata tatu whaitau le whai upu e lusu maltas. Ai o launga petelu e wha awawa tu le whai upu e lusu male lua e wha uma I le whai upu e wha sumal tasi. A maile ia tango nge whaitau. Sa le lau whaitau a sisi vaenga alanga te ua le uma langa e whaisi umi. Ai whaitau nei. E te wa ia I mea nei, you can see. You can see and you can take notice. E te loa ai. Le manei o le launga le tangata leo Peteru le aso lea. He preached straight to the point. O le launga e whaatatau I se tangata o eita I ai lau launga. Launga sa o ale upu. Peter went straight to the point. Ele I maka around, ele I kele hangi si mea. Aru sa o ale upu. Desi mea tatu te loa launga Peteru. Ka kulosa pala ai. Ala le mero kupu ya Peteru. He was preaching out of courage. Me ka ole launga male toa, male lotele. Te loa, lango le crowd le iai. O tangata iu te ia. Ngā tangata iu te ia le tumu e langa o tonu Yerusalema. Ia le lo po e ngisi tangata nu ese, but the most of these people were in the crowd. Were all Jewish. Tangata iu te ia. Ele I fefe ei Peteru. Te losa ei fo ini tai loto. Sa yengi tangata fai tio, yengi tangata tau wha mata uma. Intimidate ia se tangata ai atu I tangata wha tau wa pe o Peteru, te loa ele e ase po polo Peteru. Na wha tumulo le nganga pa ia. Tu Peteru lunga, malaunga. Ia te lea o ia o e malaulaunga. Tato uma au na wha tau wa.
Ale manea ia o le avatu le upu. E lu ia iau. Lu ia i tātou. Se launga sao. A launga sao ale upu. Ia e lawe la vea ia tangata uma. Ale me tāua launga sao. Lale wingo lau tala launga sao. Launga sao ale mea nai a mai e le ngango le tua. E launga. Launga. Ia wone i whaata tāua se launga i se meo e loa. Po o loa. O le a faula o launga le mea leo ke ki ngā i le. Ki a kongo lea. No. That is very dangerous. You are going to destroy, kill souls without lifting them up, encourage them and feed them and nurture them. Ta fanga kongo ale upula mai le tu launga sao. Preach straight. Ale ngata lea launga toa awal palai. A fake foul ministry awal palai. Do not be a coward. Do not be scared. Do not be underestimated by anybody. Kero whaiako se langona wha mawalunga. I'm not talking arrogance, but I'm talking at the same times humble, but preach bold. Launga toa. Launga le. Nango mga umia kau kasao. Taiming e launga ule koe mga umia se. Mga umia le tangata lae whalongolongo mai lalo le pakakusa o ia o le mea lae mai le anganga o le tua. La unga a leila lotele e ke whewhea le sa whai mai le si makai lae kolu ingo ki ke lea la iai. E ke whewhea le sa whai mai le ti a kono tino le leila iai ai te tino la ititi. Wha moe moe le anganga o le tua e te tautala i le whau unga. Na le ia leo se si a whaina i lal tangata. E me sili o laite te utala ma le lotu tele ma le toa i le mea wa mai e le tua i a te oe. Launga manino, te rola launga apida. Very transparent. Manino. Ia manino le vai ino mea uma. Vai le vai ina toru le vaenga ia vai e pe teru lan launga. E mai e foi le lu ia te au ia makua ta pena le leile launga ia manino le amatanga, manino le body, manino le conclusion, manino clear e se le mana ia. Fia fol tanga te koe so koe whalongolongo i le stemi. O le si mea mana ia le launga pupu. Wa ke le isi kanga mai se o le mako fai o le launga umia. Only when the Lord speak in your hearts to extend or prolong pe kau wha umumi. A kau kara le tua. Lan me la tua ia mise lava o se mea o la emana o le tua. An me whiongi o le launga. A umi, oi, ia ua le fi wha longol mamoe. Pe o launga pe teru. Very short, sweet, sharp, straight. Preach short, but effective. Ia ba kunga sfautuanga ba pengo fa tu tele fa ya tu ya le fautau fa ya uia. I'm trying to get some lessons from this model. The first sermon launga mo pe tele fu ka fa ya uia ki va ai ai le man nei ole. Mai e se o nga mo as a fa au. I miss it for you as a listener. Kanta ole ma moe pol tanga te fa longo. Ai sa tatu te o ti ai. Ta uon mo le fa longo ile upu. Fa longo ma le loto nau le upu. Ma le memul muli. La unga Yesu. Preach Jesus. You know, the center of this short sermon of Peter was all about Jesus. Not about him. Ile launga mo ia, ile launga mo langa ekalesia, ile launga mo sesi lava mea. O Yesu wa launga. Loringa e launga inga Yesu. Wa e launga ina le faa o le tanga a Yesu. Denga te o le faa o le tanga a o le manuia. Ma le tele o mea e manuia ai tātou. Pea whaia. Tātou te manuia le upu pea
Launga Yesu. Preach Jesus. Whaonga tu tonu so se launga. E lo te tonunga. So se launga. E te taua ona whaonga tu tonu a Yesu. Po whea lava le mea ka kami a eri whengenga tuai, po I lava le character, whoever we talk about, whatever characters or whoever, the character kong kuspa ia kele characters kaka taua o lo iai perfecta ma tupu ma te lo auange I center, auange I whaonga tu tonu I se tangata. A me se fo lau sunga al whailaunga, po se sia mea, po lau e kale sia. Center Yesu. Whaonga tu tonu Yesu I me uma. Te o lele si mea manei e launga petelu. Na wa ai le suinga o langa tangata whalongolongo. We can witness and we can see the impact of listeners. Tangata na whaalongolongo I le upu. Wale tato whaitau e whamai o le mena tupua umare launga petelu. Ai sao o ile loto salamo I tangata ma ua. Papatiso ina I la tau le vai. Sai lo ai se wa inga o le amatanga fou o le kale sia no umalaunga mo mua lea. Amatanga fou lea I o langa o tangata. Tangata I o avema kirisiano mua. Tolu afe tangata na whamail tala tuspai o wa faa o la ina I la tau. Wo mai fatasi le loto e tasi. Ma amataina aile kale sia Yesu ile lalolangi le nei. Amen. O le sila mea tāua I te lele launga lea, tātou te iloa ai. Le impact po le tāua I tangata whaalongo longo I fia maua le ola e whaavau. E male whai poe tōsu male fitu. Ua whaalongo mai fo I lātou. Ona tuia leo lātou loto. O lātou whai mai a petelu. Male au apostolo ma se mai. Le au soe, se ale mea mātou te whaia. What must we do? This is the response. Tali lea tangata sa whaalongo te tei le matau tio mei o whaalongo iai. Ale upu le sa wai whamau tuia, te lole mena tuia ai loto laulia, ua whai atu pe telu, o outou, no outou fasio tia, lo outou Mesia. You kill and you destroy your own Messiah. Malama atu e petelu lana launga. Na perfeta mai lava e outou perfeta. Ia te outou, ai tau tele I whaalongo iai. Perfeta mai e Yoelu. Perfeta mai e Tavita. Leo matatu whaitauina salamo e lua ia mai e Tavita. Whaitau iai tangata Israelu. Whaitau iai tangata nei. E whaatatau le Mesia. Ai sawale Mesia. No nofo mwhasioti. Watu loa ma le whai ungo le launga. O le mea lea ua outou whaia. E te tau o no outou whaalongo le lei le upua le atua I le aso le nei. Woi, ai uma le launga e whai mai le fisili e lauli ia. Se mai le au soe. O le ala le mea mātou te whaia. What must we do? Nā le mea tau no mātou whaia. Whalongo le tali a petelu. Me ona whai atu leo petelu ia te ilatou. Ina sala mo ia, ma ia taitasi ma papa tuso ina o tau uma le suafo Yesu Keriso, mo le faa maanga loina o anga sala, o au tau anga sala. O na maua le o tau o le mea foa I fua mai, o le anganga pa ia lea. Pa mai awa o ia te o tau, ma o tau whanau le mea ua fola ina mai. O le nganga pa ia lea. A toa mai o ma mau malava. O ila tau uma e vala auina le rii lo tātou atua. O isi upu fo I tele na ia moli tino atu maapopo I atuai. Ua whape atu. Ia whaola ina o tau ai le nei tupulanga wha pio pio. Mai petelu. Tupulanga le tau te ola le temine o le tupulanga leanga. A o tau ia ua iai le aso le nei umawhaina wha longo mai wha mai petelu. Ia whaola ina o tau mai le nei au ngā tupulanga.
au ngā tūpulanga wha pio pio. Get saved from this terrible generation. Whaoleina o tō mai le nei au ngā tūpulanga wha pio pio. Pētu pe teru whaoleina. Nala wingo le whaoleina. Talia Yesu le o lau ngā tui atu tō. Talia. Accept him. Before you reject him, mua na o tō te te ia te ia. Na o tō whaasa taure a te ia. Ale o maua i lava noa le asol nei. E ui e lo tō ia Yesu i nei le asol nei a o lona nganga. O ia lea, ua iai o ia i la sole nei, receive him. Talia le nganga pa ia o le tua. Talia Yesu. If you receive the Holy Spirit in your life, yeah, you receive Jesus. O ia leo le asau tu tonu ia toe, ma faa o leina ma suia, lowo o langa a toa. Mai leo le fasu maltasi, ona papa ti soina lea o e na talia lana upu male fia whalongo upu ia o lea so foi ua wha upopo ina ai pe tolu wafe o tangata na wha o leina i le launga tas 3,000 souls converted, gave their lives to the Lord. Te lole si mea tā ua tele i le launga lea pe te lusum tu whawhini. Sa whata atia ai le whaavai o le ekalesia. This very first sermon laid the foundation of the church. Le lotu le ta ole, lot Kirsiano. Na whanau le aso leo le Pentecost o le launga i pe teru le aso lea. La tae au leo le Pentecost, o le tae au leo o le tato lotu. Tu sa pe le se tae au lo lotu. Au te popoli. Au te popoli. Tae au whaatasi mata tau le tae au lea. Tae au lea na lau ngai pe teru. Amen. Tanga i stei me vivisi i tangata i tae au. I fu stei me tua i ai tatou ele ingi tae au e nisi o lofa mai o lai e la tu tae au. Pe tae au whaalenga nuu, pe le tae au whaalenga nuu, e a whai te tali tonu le tae au le, e maa neia tae au, maa neia le tae au whaalenga nuu, e leise me le ngai a wā o le mena tupu. Moanga ngana e whape nāna, whaamanatu ai le tae au o le tala le lei. A he isi tangata e visiri mai tau, e isi kai au le kolo. O vatu le, a le tae au le Pentecosto. Tae au ngā mato lotu. Tae au le nana whaavai ai le kalesi e Kirsiano. I le launga lea. Launga lea pe tae au le nā. Tae au le nganga pa ia. Tae au le tala le lei. Na fola ai le upua le tua. O le launga la lea pe teru. Sa whatatia ai le whaavai na a mata ai le urua e kalesi au sumtua whawhine. Sa whai loa i le mana o mia tele. I le tae au lea. O le whawai. Na mana o mia i tele le tangata whano ma le tangata angsala. I le upu mua mua o ngala o apostolo le mea ta o le whawai. O le tuse e peru ngai sa o le whawai o le olanga Kirsiano. Lea le olanga, lea le whawai. Salamo. O le salamo, o le papatisonga. E maisi mea ua ngalo ia te au. Mea ngai whamaila o apostolo, ngai tu se e peru whamai. O le whaavai, o le olanga Kirsiano. O le awa onga e winga i le salamo. O le papatisonga. Whaamasnonga. Mea e maisi mea ngai e pe ono ea mea ngai sa ua ina le lisi o le whaavai. Na, tae au le o le whaavai. Tau tala i Paulo, i le mea e whaavai ai leo langa wha le nganga o le tangata na te fia maua le atua ma fia maua leo le whaavau. O lea, mua le salamo. Sau e mo le whaatuatua. Ia o le sina upo le whaavai leo te whaatua. O le whaatuatua. E taunga e salamo. Tauna o salamo. Whaatuatua ia Yesu. Matalia
o ia sa e mua i te eina. Tala ia Paulo na whai atu ile moto o tangata. Tangata Iuteia, tangata Israel. Sa atu te sa atu fasioti, a leo mo lea vanoa. Receive him now. Te lia ilo loto, Yesu. Lea mena tupu le tangata na whaalongo le fiola, fesili loa. Peteru ma leo apostolo. O le ale mea mātou te whaia lai, le aso le nea wa leo mātou whaalongo. Wa tui o mātou loto. Our hearts got pierced with the word of God. What must we do? Al me tau na mātou whaia. Whamai Peteru, Salamo, ma papatiso, no tau maua lea. O le mea, fua i fuai na mai. O lea, le nganga paia. Luatu leo le nganga ola, o ke research tonu o le tangata, o talitonu ya Yesu, talitonu ilo na nganga, e au mai e leo la fau ya tia. You know, when we receive Jesus in our lives, that doesn't mean that Jesus is going to walk in your body. No. His Spirit will empower us. If you mailo na nganga, masuia o tatu olanga, manofo ai tutonu o tatu, mataitai ele nganga pa ia o tatu ola so se mea tatu te iei. And we will be transformed. Ole asuia o ele asuia au, pe a ta whatanga le nganga o le tua. E fio mai, pe o le aso lea. Mai pe telu, au tau Salamo mpa petiso, ma whai meo te whatuai, ona whatu au tau, wha leina lea, whatu au tau maua leo le mea na fola ina mai, e sau te tonu ya te o tau. The Holy Spirit now, afterwards, will enter into your lives and transform your lives. Sui ai. What was the outcome? Le alemen tupu, tolu wafe tangata. But remember, a saule counting o whai numera ia I tangata Iuteia, e count mai ngā o tamalo loa. So it seems like the women's weren't in the number, including maybe young people, ngā o tamalo loa. Tolu wafe tangata na whao leina. Probably more. Pea whao popo I e mawhine. Hallelujah. O le launga pe telu, msalo tele I whaitaua le mwaenga lona lua le launga pe telu langa I umi, ale manei e nganga I le whamatalanga pe telu. Awa tolu a me tau olo I tono launga le pe telu. 3 most important things olo I tonu I. Le umanga u whamatalanga tunga le winga le launga. Le tau o le launga. Ale lau whaawatua ia tu e me tau e toru lai maua I tonu. Me mua. O le mea ua tupu I le aso lea. O le whaataunu uina lea o le valo anga. Ai o elu. Vaenga mua le na. Lua. O Yesu, o ia o le Mesia. Ma o loo soi fua mai pea o ia e o mai le aso le nei. Tala le a petelu mwhai leo li ia. So le mea mua, tau atu e petelu. O le mea leo tupu o tō vai ai. It is the fulfillment of the prophecies of Prophet Joel. Whaataunu ina o le valo anga a Ioelu. Melo na rua, o Yesu, o ia o tō Mesia. Au nei ngalo ia tau tau, ele oti o ia. E ui na oti, a o loo soifua o ia. E o mai laso le nei. Me ngā lea fia le vai ngalo na lua. Ma le mea muli. O le aso le nei, ua li lingi mai e le nganga pa ia. Ua sui ai le tangata anga sala. Ma avea ma tangata ua whaatuatua ina ua Salamo. Whaatuatua ia Yesu. Mea muli na. La vea ele vaenga lena ufaita wina atua. Amen. Ile launga na petelu le tatu tel noi. Na si mai e petelu ni mau se tolu mai le whenga inga tuai. Peter quoted 3
portions from the Old Testaments. O le memo mua, o le Ioelu mta upe lua, ia, tau po le whaipu sifuru valu ena e o a lusu maltasi, e whatatau i le, toe a fio mai o Yesu, ia ai mai se foi, o le nganga pa ia. Le Ioelu e lua, mai tau mai me e lua taua ia, alana tau atua me e lua ngale taua. Nanga ele fulfill umaina le aso le Pentecost le mea lea, le Ioelu. Mea mua, toe whai atu, o le toe fio mai o Yesu o lo whataua ina i lwaanga le tusi lea Ioelu. O le toe fio mai o Yesu. Ia male, whataunuina o le mea nfolfoleina e le nganga pa ia. O le maulo na lua na sii mai e Petelu, o lo iei tutonu o le vaenga lo na lua leo tiri whaitau. O le salamo e sfulu ma le ono. E whata taula lea i le toe tū mai o Yesu. Ia ma le salamo se lau se fulu. O lo whata tau i le toe a fio ae o Yesu i le langi. Mai tau mai la mea na e tolu. Ai la tatu ola i le pointa ua lea. E winga ia Ioelu. Tatu whaso solo tu ale kako pointi e tolu. Ale uma nei, wha uma le vaso le lasa nei. O le visili. Pena wha taunu uina a toa le valo anga Ioelu i le aso le Pentecost le ti a tolu tolu. Was the prophecies of Prophet Joel fulfilled on this Pentecostal day of AD 33. Pena whaataunu ina ai le perfetanga Ioelu le ana whaitau ina. Na whaataunu ina ai. Masalo atato whaitau i le whai upu e se fulu ma le ono, ma le suma le fitu. E whapela tātou manatu, ioe, na whaataunu ina o mai. Ai se vangana o tātou whaitaua, ia lesi vaenga i lalo mai le whai upu, e se fulu ma le iwanga i le lusa fulu. Lau tue whaitau e atua vaenga lea. I le whai upu e se fulu ma le fituanga i le lusa fulu ma le lusa maltasi. O le iu whapea, ona aso e ngatai, o loo whapea mai ai le atua, e iu ina au li lingi i folo o nganga i lunga o tangata umalava, ona perfeta mai leo o tau atali i mo tau awhawhine, whai miti o tau to ina, o ia o naso foi o te li lingi i whaila o nganga i lunga o auna tane, ma o auna whawhine, la tau te perfeta mai ai. A tātou whaitaua ina, ona tātou whapea, msala whapea tātou tari. Yes, o nai whaatau nu ina umai i nā le walo anga Ioelu, i le aso le Pentecost lea i le ti a tolu tolu. Ai se i vanga nā o tātou whaitau, i le isi vaenga lea lui fo i lalo, se fulu walu, anga i le luas fulu maltasi. Ono tātou i loa lea, e le i whaatau nu ina umai i nā le walo anga a Ioelu i le aso le Pentecost. Whai mali suma le iwa, o te whaia fo i wa venga i le langi i lunga, ma whai longa i le langi i la lo, o le toto, ma le afi, ma le asu, wha aniu tū. E mua na li ua o le la o le pou liuli, ma le masina i le toto, i le o ai i le aso tele, ma le sili o le li. Ai whaalongo i upu iana o whaitau mulimulia nei, o upu o le toa sā. O upu o le whaamasinonga. E leo ni upu o se tali le leia o se mea mātango fie, pe o le fio mai o le nganga pa ia. O lona winga, e tau mai ia i tātou i le vaenga lea. O le valo anga Ioelu, na whaatau uina i le aso le Pentecost na o se vaenga. It's a partial fulfillment. Na o se vaenga. Ai o lona whaatau uina a
toa le valo anga lea aio elu. E whaatoa whaatau nuu le sivaenga i le aso o le whaamasinonga o le nuu o le atua i le fitu tausanga o puapua ngā a o le itoe a fio mai Yesu e whai le whaamasinonga muli muli. Lea ele i o atu ai i le lumanai. That is to come. Awa a tātou whaitau iei mo tātou wapa iei manino iei. O upu ian whaitau muli muli. E lei ama se senga ma upu iana tau tala i Yesu i le mātei o e lua sefulu ma le whā. I le mai e se wha mauninga. Ina ua tali Yesu le visili o no soo po ani whailonga o lona toe fio mai ia ma le unga o le lolangi. Ai tali e Yesu le mātei o e lua sefulu ma le whā. A lona whai upu e lua sefulu ma le iwa. Lua sefulu ma le iwa ma le tolu sefulu. E whapea. A ma vai atu le pupua ngā o ia o nā sufoi. O na whaapongi sa ina ai lea o le lā. E le susulu mai foi le masina. E pa u foi fetu mai le langi. E lulu ina foi au o le langi. O na iloa i lea i le langi ma le whailonga. O le whailonga o le atali o le tangata. O na tau whaitangi tu i ei leo i tu a inga uma o le langi. La tu te iloa atu foi le atali o le tangata. Ua sau i ao le langi. Ma le mana. Ma le mamalu tele. O lo ta ua mai foi le tusi a whalinga. Upu lava ia. I le teimi e talai ai wha mau whailonga. I le mata upu e fitu ma le valu. O le tusi a whalinga. Talai ai wha mau whailonga. Ai lo ai whailonga ia o me tupu me ka o the heavenly signs. Po whailonga o le langi. O mea o le ai loa e le langi e maise o le nu o le atua. I teimi o le whamsinonga. O le atutupu. O le nuingala. O le vaenga lo na lua lea. O le perfitanga i o elu. E le i whaataunu ina i le aso le Pentecost. E whaatatau i le toe a fio whaalua mai o Yesu. E whai ele whaamasinonga. A o le ese senga la lea. O le aso le Pentecost. Na maua i e tangata le anganga pa ia, pe na whaatumuina ai tangata i le anganga pa ia. Ai leo tangata uma. Na o le toa se laulu se fulu na ilunga o le awhiawhio pito lunga. Ai maise fo i la tou na muli ane o la tou whaatuatua matalia Yesu. Na o i ai le whaatumunga lea le anganga pa ia. I le aso lea. Le aso le Pentecost. E sa mea le no whai atu i le fisili lea, o i le vaenga lea. Leanga foi o le whai mai ia upo i o elu i lana perfitanga. O ia foi o naso e o mai o naso o te lilingi whailo ua nganga i lunga o tangata umalava. Ia mataulia le aso le Pentecost. E le i maua e tangata umalava le nganga pa i o le tua. Na o tangata na whaatu tua. Lono winga. E le i whaataunu uina ato o toa ai le valo anga i o elu i le aso le Pentecost. A lala le me tupu. O lona winga. O loo iai se aso i le lumanai. O le aavea maso. O le whaamasinonga. Ia i lato umalava. E o tu i le aso le na. E tu maupealo lato te eina o le Mesia. Le talitonu. Tu maupea le whaatuatua ma le taliaina Yesu o le Mesia ma le whaola. O le aso pongisa ma o se aso whaamasino mo tangata o le a le talitonu ia Yesu. A lala le mea la tupu. Lala le winga o le whaapunga lea e una o lilingi whailo o nganga i lunga o tangata umalama. Yes. O le aso e whauru fale ai le malo le atua i lato uma o le a whauru fale i tutonu o le malo le atua. I le aso lea o le afoi o le millenniuma, a matai le afe te usanga o le millenniuma po le malo ke biso. Manatua, o tangata uma
ole a iai tu tonu ole malo lea. Ole a whaatumuina i la tau i le anganga pa ia ole tua. It means everyone. Fulfill la iloa le tala lea. Langa le ua lafuanga i tua e wha umai mwha tau nuu ai lesi aenga muli o le valo anga yoelu. E wha atumu ai tangata umai tu tonu o le aiei tu tonu o le maa lo ke riso. O le alato mau ai le nganga pa ia. Everyone. Aisa la ua sao whanga i le maa lo le atua. Wha pelo manatu. Tala tu e lolo tatu leina pe ise wala au. E foi se fia vili mai. E wha pelo manatu. Ai ana wha peta lia Israelu Yesu ilona fio mai. Talia o io le Mesia. Ma wani o latu wha satarina. Tele tonu o le a wha taunu wina a toa toa le valo anga lea Ioelu. I le aso leo le Pentecost. Pe ato e fio Yesu ilona tamaa. Nang pela tele fa sa taluina Yesu e talia Yesu o le Mesia. E lo pe fa taunu ina uma ya me ia na tau tala i o elu e fa tumuina le nganga pa ia tanga ta uma ma. Pa pe naona. Fai eile. Fo fuanga le tua mo tanga ta uma. E pe te iane. Na te e Israelu Yesu lo la tu Mesia. O lea la fa to a fa taunu ina ai upo al valo anga i o elu i le toia fio mai o Yesu. Fatalofa atu i tatu walau momua, talofa lava. Fatalofa tatu walau, talofa. Talofa e lau sunga whawhenga pongi. Talofa. Oi le sau noa, le au. O le au. Talofa le au. Alor se fua maua. Me siri u maua kulo kawanga o momua. Ia. A whekai pongi, mua makau kia le maka ngo fio le ngai vaenga o le kako. O le kalame le fia fi le launga al kamwhinkale o. Peteru. Kede mea, fi ngoka le reima, whaarumanga maua mai le raunga pau. Peteru. O ia pekeru, kama pira. Ia. Ia. Kede vaenga o ke piki e pua mai e kusa ore. O le saungonga nge yasu. Ua mala malama, ua ka mala malama ai winga le ango mongi o le Pentecost. Ia. E ua sa maku kanga kaluku ngā ki siri fia fwoi le dia. Ia. Pero le sa Pentecost. Ia, mawaro pae mara mea, le sa ngil Pentecost wha maku inga ma. O lea fuko a ka mala malama mo ka mau malama. I rau wha mala malama ponki. Tai. E o fwoi lau whi ngā rongo kofia le kua. Lenga e ka ua. Mele le launga umi. Ma ulesi kanga kaluku e. O ke whai ki oa, ia. Ia. Wae I le mako e karesia wa kongwa fa penga e koru fai konga e fa rua a e rua fai konga kusire sa a pe ole gospel ole au kunga le pole kuere sa u mara e de ro manga o kero fai fe au kero ko sole nga o mala ngala mai ru malu ka sifa sa sifa ngalo fai konga kusige ai mai se o evangelia pa ia de ko le fia mana malama le au wanga mamoe au mai se fa mana manga le fakore o le evangelia de sa mana sa yo e o anga ke fai ki fa kalonga maku kalonga ko mangisi o le au maku ya pe o lo kalanga le o ka mo mai I la sa nganga apu pu ai angoa short big and fast kede la nga ponkio o le au e mori mai le aso ma le aso taila ai mo ma ko le palangolongo nga pau ala kalo pongi ia sanga fa kumo le kuara uku tai wala nga luenga tai tele lo ia ngai mala sunga yo o manga fa muia le ku e fa ku ma ngo fa tai mai se lo ko kariwa fa la pe o la ka ku ko fe do tai le vai aso fa tele lo vai to lo so la ai fa mungia le kua ia so foi ia fa se foi tai talo fol tatu volau fa ia talo poni talo vola va Antonina ia malo lava aftai mur meta kumana ia la valeri
tai tele mo fa malama ina le sa kula unga pilkiu le ngata fuilia ia le fa malama ina le valo anga perfecto i goelu e sel mana o le mana ia lo ta fai tau le tusi e fa malama mai mulbuli le tu male le mata u fa no fie no ta malama le mata u le o ia ia nga le anga fa ta ia mo ia tilo sunga isa fo yo fa malama ina afio ngani tua ia lo fongi le tua sang foi tel mau tele la sunga wa la vol fianga ia mali nei pu kala be mana ia lo anga mo ta italia le te fie su e ia fio ngani tua fa ile la va poni ia tina ia la la sunga male ainga ia tu fio lo foi le vai aso e lo fa tele atu e atu mi se ainga ia so foi Antonina fa se foi bless talo for this start to la talo fa poni oi alo Jake malulunga torna aqui e vai capturar pia ba oi talo fa po carabe ia vieleli poni ore esse mahaya ko pasori ia vieleli ole winga ko makalanga ole so ngare ngai pai awa le ia awa la filu ia awa pengi se filu me ya awa for pai la ia laga ke roli sia ka usura le la e vala ko maru a tika ke mo se penga le pai ke wika o se te au ka uale mo ka mo la vai o fai la uma nieti so isa o so ai sumu ila le mela mai le nga ele se menga faku ole kai sis praise the Lord Pascairo sumale pai a un kako pa no study yeleli yoi tai voi lang mai tai vala mai che poni ne o ke molo ko no kai lo sunga ya ngai ke o kai ko voi ngai kere ya ko ko ia ya ngai la fa ngolo ya wale ya kako Bible study. Yo, molo con kai poni. Ya. Ai que va coopera lo kumalanga. Ya. Afa buera ko lo songa nganga poni. Aftai, elo fatele tu te fela ele vai aso. Ya, rofa. Ya, God bless fa. Asifu. Fa. Anaya, aftai. Na. Afo ye ole salo le yo elu sao si yo elu lo no mta ya patalo fa tu ta wala u sao talofa talofa lava oli para que la vea yo le ko aquel pogi ya sao no mai lo la wa mo lo no la to we you say le ako mele sa ku o ile a Pentecost wa ya il ko sanga le tu tanso le millennium ya al millennium le yo ku ya le ya ti a toltolu ya ko sanga le ma ku yo isla el wo ke lo ka tu e mafanga ba ke ngai u pa sa ba ya ma ku ti ma u ka ka se ti ma ka le no e tu ko a ku le pa ro wo ye ti pa ro wa wi de ku wa ka i bia la ku ko ru se me ko asina ti o de la María, o le kiwes, fue gale, le kiwes por si le te cal con le fue a la que le lo a la lunga le poda. Ya. Y la en va ya o que le tía go fue pa por la tía, yo ka a mi ma fanga ma, le capa. Ya. A que go pa y con la go ngalo lo passport truth y el selema. Ya, por de la o fue me go kala y ahí está por eso. O pa que ele calcua o kama o auditaia le lunga la ia ta ka yo mai explico Israel o explico o mai lo tiri mai que a po pista o e ta utila mai utila
Kalanga Australia e le roko. Ia ta kula ia. E ke kali kongu ya Yesu. Ai ko mai Yesu ala o mai Jerusalem mai me le kunga mau le mtitu. Le me le wino la kale ka pa ko le se le ngang pa ia makanga kala ko. Ta ia pa o mai ka pa la le te vale me ku ku po le bal malam. Ia o pa welcome. La silong e kali kongu la i ila tu mai ko o va o le la kali kongu. Mai yo le kai o we mo anga o ka po ma. Yo ka lai lo le ia ko. E kai si ka lo la o ma ku anga ko kali kongu e ma me ku. Na ko ko lo ai. Aga ko ke di ko mi ko kai e nga ko ke la yu kai ma ko mai le ma. Yo ka lo si el ma nga place ta to ko na le sino ala ki di to ka ko le ni le ku si ko ni la. Mane. O ka la ye si kam. Wa ka mo me le ngua. Yo ka pi ko mi anti o. Ye te folo me ka lo pa ko mang ye o lo ma i ma lo ma ko le stio le sentiment. Nga ko lo ai. Ia mai oi pa kai ya ko la pa kai mai. Ia o ka lo la ia ku ro li mai lo ku. Ai ka mai lo li mai lo lima. Ia pai lo ka lo. E u ma ku ka. E o ke ia po ni ku lo pa. Pa ka ku me yo ka la. Le lo ma ka ami ma panga leo mai. Alu la ku pa yu kai la ku lengo ti kama. Ia o pa mai la ka ko te to pa mai po ia. Po va ku le. Ia ele o ke pa we come here to pray for the Holy Land. Kulo la wa ngo ke. We come here to pray because my passport in the cruise. Ele o ke pa la ngo le ma ka lo pa ya Yesu. Yo ke la wa ngo ko le ko ka. Sa o ti kama. Alo. Ya, ka mo mai lo finanga lo oli la lo o mata Jamie. Mana ia te tinonga. O ke pa ka wa inga lo ka o le nga pa ia ka ko le tala mo pa manga. Ia ko fai me sa ka ti ai ma bale yo la ai. Ia ka pa pikai le pa tele Yesu. O pe ale lo ku ka ia ka le pa nga ko. Ia e ti wa lo ku e ti ko le o pe to me nga ku ya pikelu. Pa Paulo ai vela fa li winga le tu. O pe nga ma ngi le tu. Ka ni ma ko pa le e sel bon yo pio le tu e lo pa ia. Al me lo ku pu. O le loko ba a ma le ka ma le pa lo o a wo polo le o mai la ku a ia ma lo fa lo alo pa ftai aftai lo finanga lo matango fie ta tu fe lai vole vai sol tato tau a ia pa ka ia ma ku mai ia ka tanga ma lo pa ku pa ku ma ku pa lo aftai a tol tina so foi ia mo le temi oli lo fa se fu ia sa molta to por clamena ne foi fiafi ai la festa to talo fa tai tele lo ma to tua aftai lo upu aftai lo sa no mai tu sa yo ma tu loto le fiafi ala ila o ino lo upu mai se foi o le ta o tele o ni me ma tu te mo mai ia ele aso le Pentecost e pe o ma tu tele no ai mai se le la unga lo au no peteru folina lau tala le lei na mata mai ai ona whaavaina ia lau e kalesi e lungo le whangai le ele whaaftei tele talo ina ia whaamnuia i au tangata Samoa ia Mose whainga malolong manuia le po me se foi o whangai matiu te mga lunga le vai aso whaamnuia ina i o mātou tangata so se meo au mawai Samoa i se atunu o le nei langi whaamnuia atu ia te ia marona inga ia fatasi mai nei po pui mo leo i matou lau whainga luenga pe afu ia tulunga wala manuia i loo tunu o whangai mga luenga nei fiafi ia matou toe whailoa i foi i le vai asu fau te e lo matou wola e lo lava ngale lei matou talo lea e ala tu ia Yesu lo matou li mo lo matou faola amene ia ta molta tu por me fo na tu lo penga le loto nei foi vai aso i fa moe e la tatu tu sta pa fo il vai aso fo il aso fu il temi masani il tatu por clame ia mon nei temi a lofo tele atu ia tu to la auto on nei poni fonati fa so fu ia mon nei temi God bless.
was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me, King. Oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord. I may be blessed, anointed, and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai balu. Ile mea sa o savali ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa ua o wolai. Ina ua e pa I mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savali ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa
te malosi ai Whaau mama mai Olo pa I mai Lea li ie O te malosi ai Whaau mama mai More of you Touch me, Lord I may be blessed Anointed and Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O Meka Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu I au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Le o tula mai le tātou teimi le wanti se fulu fitu minuti o na tāle o li tula se fulu. Ia, te pa fwoi nao tātou minute le tō le tātou whilo inga mo le tātou maftanga le nei a fiafi o na whamatafi lo le pe o na iai. Whamatafi atu le tautua le sunga li whawhiangainga pasta pōni funa ti. Ia, tu sei fwoi malanda tautua I a fiafi o sunga fua wa ia so te tasi. Ia, wala wa fwoi ia le au ino le a fiongpa ia le atua e fsio swani mo tātou uma. Ia, o whapena ona whiangai ma le o tawina. Ia, ale upo le atua ili tu whalenganga. Ina ia fsio swani. Ia uta pena penanga. Ia wale vala awina. Ia mauto finga pe ona e iai. I te tonu o so o se kale sia. Ta ua foi mo tātou no whapenana o ina I tonu a onga tuspaia. Ia, ole nafso swani mātango fie mo tātou. Whapena bisi mai le tātou por klame. Whena te alu tue viulungo le tātou YouTube channel, ma le tātou Facebook page. Te mawai I le tātou por klame nai so se teimi lava. Ia pia mai le tātou por klame le nei pō. Mata lena Vito Mikaele so I fu manuia. Whaftel whatasi mai pele whalili. Ia le ngata fo I lea whatalo whatu ia whale knowledge. Whaftel whatasi mai. Le fiu talamoni ma lor so I fu manuia. Ia le whatasi mai le tātou por klame pe o na iai. Amelia Mikaele tira sa ene no alfati. Ia ma le to telo na ia paanga ia ko po eti ia ma ilanto umalava pe ona ia mu yoane ma le pa ia man telo le tatu tino pe ona mau ma le tatu tutua ile nei fu vanga le fiafi se si ona fa poponga le tatu por kala belena asonga fu le aso asau le tal valu ia se ia pa ia aflaiva asonga fu va ia so te tasi ia pui manga le leile tu le teli wanto na o ne mo te malawa ma wa fu se malo longo le ni fiafi wa fi amngalwenga o le aso atai ao.
Te mātina, wana te tata, wana mole ai o whangai ai roto. Te tele tia mo, o ta fia sauro. Tuma mau, sio mi ai tu mauna. Ole ko, oli moa, atoi o mako, whai no ingoa. Amu iana, e susu, au i tanei ua tau walea. O mana mea, nai no po pea kia. Amo ia hoi, o sao ata, au i tanei wale ma whaina ngalo. Ile tula, pia pea o koe. Tuma mau, sio mi ei tu mauna o. Ole po, oli moa, toi lo mako, whai no ingoa. Amo ia lena, e tutu, au i tanei ua tau walea. Ko mana mea, nai no po mea ia. Tuna mau, sio mi ai tu mauna o. Ole po, oli moa, toi o mako, whai no ingoa. Amo ia lena, e tutu, au i tanei ua tau walea. Ko mana mea, nai no po mea ia. Pamanui atu le po ia soloi so faneru le ngata fo le Europena sa tasi malo se fu manuia malo longo le nei fiafi pele fa lili ia malito telo tatu paanga papali sina limsa leo papali ia lo fatu papali I fa taile fa tasi mai manuia fo malo longa ia te oi masiu ainga ia nei fo vanga le fiafi manuia fo fe au ngawenga ia ole aswa taiao male nei va yaso. Ia ua manatu le taurungana o tātou porklame le nei po mo le atu whapte tele ia I le tātou atunu le whaatase mai ma le tele eina o le tautua Radio Samoa lo mauta malung lawa manuia tele malolonga le nei po e mese whi amunganuenga ia ma le vai aso mulumuli o tuanga nai whanau ia tātou tue tāpena pena fo I mo nai whanau le vai aso fau I le tue taliu atu ia wa onga pe ona masani ai manuia le nei po wha mangalo se whamatalanga o le tautamali I whale whalo le tuaru whingalo ia fa mangalo mai le tō ona whira I tātou I le aso lulu I le lofa miranga le leo le tua sausi whanua seu whasoi fuia Radio Samoa Taslima I watolu Amo
Piniki ala fau, lau mutu suala oa, o tamai pula loa, ina teine siva Samoa. Siva ile masina, ai patile au mai moa. Mana yola vai la ala, tene tene lo sui la palapa. Folo fa alua o faua, ai fia tamali ifua. Piniki ala fau, lau mutu suala oa. O tamai pula loa, ila tene siva Samoa. When you shake up